अस्सलाम वालेकुम टी वलम कंदा हुरी हाबेफ नवस महपादनवं मेगतळमी लाइव खबरे जाकीगा मी बद्दल खल्ली मियदु कोरिया केंते महमद जफामवा कौमी बोडो एवुं मी हरकता गुळे मालूमातक आदिहासकोतेग ಫಲಸ್ತೀನ್ ಗೆ ಮಿಹಾರ್ ಹಾಲತ ಗುಳೆ ಮಾಲೂಮಾತ ತಿಬೆಫ್ನಾ ಹಮೆ ಗೆನಸ್ತಿರ್ ಮಟ್ಟಕ ರಾಜ್ಯಗ ಮಿಯದು ಮಿ ಕುರಿಯ ಮಿಗೆಂದ ಮಿ ಕೌಮಿ ಬೋಡು ಎವ್ವುಮ ಬಲಾಲಾಯರುಗ ಮಿ ಫಲಸ್ತೀನ್ ಗೆ ರೈಯತುನಾ ದೆಕೊಳಂ ಇಸ್ರಾಯೇಲುಂ ಹಿಂಕಮುಂತ ಕತುಲಾಮ್ ಹುಟ್ಟುವ ಗಜಾ ಹಿಸೋರ್ ಕುರು ನತ್ತಾಲುಮ ಗೋವಾಲುಮ ಕುರಿಯ ಕೆಂದ ಹರಕಾತೆ ಕಂಫಾಹ ಕೊಲ್ಲೆವೆ ಮಿಗುತು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸ್ಮೂತ್ ಫ್ಲೋಟಿಲಾ ಮಿ ಹರಕಾತ್ ಗೆ ತೆರೆಂ ಕುರಿಯ ಗೆಂದ ಮಿ ಕೌಮಿ ಹರಕಾತೆಗೆ ಗೊತ್ಕ ಮಿ ಫಾಹ ಕುರೆವೆನಿ ಮಿಯದು ಮಿ ಹರಕೆ ರಾಜ್ಯಗ ಕುರಿಯ ಗೆಂದ ಐರುಗ दुनिया के फस कौमे कवेस अमी हर क्या खुरिया के अंतु मंग हमचे फाइबे एगतो अरमेंगे मी कौमा अवटरी मी कौम तो कबाई कौम तो कवेस हम मी हर क्या मी तो खुरिया के अंता को तंग हमचे फाबा कम फाह कलवे तो राज्य गेतुर बांग्लादेश श्रीलंका पाकिस्तान फिलीपींस का मी हरकत खुरिया के अंतु मंग हमचे फाबा कम फाह कलवे ते मे तो राज्य का माले का हाथ सगोते का मी गाँव में बोडू एवं खुरिया के अंदर का फाह कलन चाहे मी हरकत की राज्य का मी हरकत तेरवा एक ही जामिया जमात तक आदि फर्दों के तुर मी राष्ट्र के काउंसिल तक आवे स्कूल के अनुमत मी हरकत का मी देने फदें वर्ग गिना आदि के बाय को गुली के खुरिया के अंदर बोडू हरकत के कुछ मी फाह कुरेवनी मैं तुम्हें हर क्या फेशमंग हमचे फमवनी माफन स्टेडियम का मैं धावीर माफन स्टाफ नरगा मी मैं धावीर हर कड़ी तिरिस हायर मी हर क्या कुरिया के अंत मंग हमचे फमवनी धमा मी आकीगा मी हर क्या राज्य का कुरिया के अंदर आयरुगा मी फलस्तीन के मिहार के हालत आदि फलस्तीन के नस्ल है कुरुमटका यहूदी मी कुरिया के अंदर का तो लाम हर कहता मी हुट्टालु मटका गवाला अडुफलन तक कुरिया के अंदर आदि हम मी आकीगा मी हर कहत के तेरे मी गज़ा का मी का तो लाम के तेरे का मी हमस दुस वंदंग है कुरी फलस्तीन के राई तका एना के दारिफुल बैरवा का मिस फाह कोलेवे अधमा मी आकीगा मी हरकत का बैन अक़वामी गोतम फाह कलेवे बार मी हकुवेस मी फलस्तीन के मी मसला देकोलंग अडुफुलमुंता बार बैन अक़वामी गोतम फाह कलेवे बार मी हकुवेस मी हरकत का बैर वाक फाह कलेवे अलमन तिबेफना हमें मी कवरेज के थेरेंग मी गाँव मी बोडू एवुमा गुले मालूमात गेनस्ते मुंता आयरुगा दिबे राज्यंग मी गेंदनी बैन अक़वामी एक मैदान तो कवेस आदि के एहन हें गोतम मिस फलस्तीन यहूदी में देमुंदा कतुलाम हुट्टालुम गोवाला एकं हरकत इबारतुं कुफेर कुरमो अदि फलस्तीन के रायतुन्नंग अळमुगे फरातुं फोर कोतेवे एही तरिकमे अमि फोर कोतिरुमगे मसेकेत्त मिगे कुरिमिस कुरिये केंगोस फावा कम फाह कोलेवे एके मैदान तहोगा अडु फुलुमगे इतुरुं अळमेन्न मि फोर कोतेवे फैसा के एही तरिकम एकीगा एमि हुन्ना फलस्तीन गर्मंगा हुन्ना हुतुन्ना काबोत के फोर को तिरमटा काविस मिगे कुरी मसकेत के को फेबोरी राज्यगा मि कुरिया गेंतिया एके हरकत हो गए तेरे फंड राइजिंग हरकत काटे तो उनके तेरे मिली बे लिबुन फैसा मी एके जमिया तक हवाल खोगिंग मी एही तरीका फोर को तिरमटा का मसके कुरे फेबोरी मिगो तो दादी होम में सार में मि कुरिया गेंतिया टेल तो ना आदि ज़कात फंड के ही काविस मी फलस्तीन के राय तो ना हे तेरे कम फोर को तिरमटा का मसके के कोफवा कम फाह कलवे अदमे अदु फलस्तीन के हालत बलाला आयरुगा फलस्तीन का यहूदी मि कुरिया गेंदा का तो लाम का कुशन्नें एतके बायको शाहिद कोल्लमो मित केंदनी हासकोते का कुडकु दिन्ना अंगेनु अमिगे तेरेगा फाह कोल्वे मिहातनंग आरुगा फस्तोलस एंगा हो मच्चंगराफ मनी फलस्तीन का शाहिद कोल्ला फावा मिहुं के अददु देहास तेविस वन हरुम फिशके यहूदी फलस्तीन मित तेमुंदा उदुआनी नतका तो लाम तक बलाला रुकण मितने फदें गिनादे दिगे बायको शाहिद कोल्ला गिनादे दिगे बेके गेदोरो नेति मगुमति कोल्ला फावा मनसरता मेना मी दुनिया फेन्नमुं एबादे हम मिया की देहास तेविस वन हर कुरिम में एकी गोयकोतु फलस्तीन यहूदी मी हमलात तेमुंताकं फाह कोलंचे मिकं कमा आर्में मी अन्ननी अडुफुलमुं एहनमवेस आर्में फाह कोलंचे गोतगा अळमें कितमर का अडुफुलम दिया कम का वनी नमस मिकमा एदेवे हल्ले नुवता मी अमले सिफे का मिकं का फेनिगे नुवे ते एं कमा बुमा की कमियदुवे अळमें दुनिया के एक कौम तो होगा एक खंकोल तो होगा फलस्तीन के मिनवन दौलत कायम कुरमा कोवाला अदि मी फलस्तीन के रायतुं के मी नस्ल है तो कुरमा मी कुरिया के दागा तो लाम के हर कहता हुट्टादुमा गोवालम गोवाला आदि हितजात नुवता मुजाहरत कुरमुंता मनसरतवे अळमें फेन्नमुंगे बदे माले राज्य हासकोतेग मी हर क्या कुरिया गेंदार का माले गित्र हम मातोल तेरे कविस अळमें मी फाह कोलवेने हम फलस्तीन के दिफा होगा
hargatta ke kuriyak genda kan arme mi coverage ke tere miedu mi kuriyak genda qawmi bodu evvuma gole manzar taka adim e maulumat tibefna hamiya geneste montana ana akiga miwagatu story aga hamai bai neve banaqwa mi mashhudira sakurawa befl Muhammad Jawad Yusuf gatun armen miharu Palestine ge mihalta adi miharu mi Israelun Palestina de kola mihinga agatulla ma gole maulumat bes tibefna hami armen geneste montana wa ka dannawada hinkama fuma aki karme miharu Palestine ge halta balala karme mi Israelun mata Yahudin dehas devis wana harum feshking Palestina de kola mata Palestine ke raytun genasli het kurmattaka gatulam kuriye genda iruga kina tafaha kurwene miharu mihatanan airuga mi Palestine ge halata Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada alguna watan kola rangal kollana ngeto astu Palestina de kola gatulam ta fashafani hamekani dehas devis wana harakunu Israelun mi Israelu namuga Palestinu bimuga dawlatan ufaddan mi hudda dini nuniya mi libifano wa hudda difami wani Greece velato hemmikeni Balfour Declaration no aste satara wana haru eruga mi otti mi furtan program ni ma fa Palestinu e sarhadda ki eruga e Usmani khilafatu gidashu e sarhadde den eruge League of Nations sun esar haddo hawal kuri ingresin esar haddo hifi Usmani khilafat ko sifain etanu fassali ingresin ema ingresin addar diya sar haddo tawge terega ingresulat ko addar diya sar haddo terega hemine tane urdunna Palestina misar hadda ki ngeta Suriya ges bayaka den ege turun faransesin addar diya sar hadda ken e Lubnana Suriya ya adiraga bayaka ema eruga League of Nations eden League of Nations for roading di den ane alifta kal jammiya ingeto pratham program ni for feddi eruga mi Palestino mi hifi ingresin den Osmani dawlata de kolakuri anguramaga hifi ma eti miwani legal koffa den nawahen illegal kofawani belehettu Palestina dawlatan ufed den etan belehettu motu trusteeship noniya mi intidab ngeto noniya mi hawal kurun ngeto belehettun hawal kurun ekal gotaka League of Nations sun ingresi vilata kiyergo istimari bare hawal kofoti eta ema eti erugoy League of Nations sun legal kofoti egota mi trusteeship kahal gotaka mi noniya intidab ngeta e mandate system ege dashon hawal ko foti ega e ebbasumuga bunagotum vijjiya Palestinuge demographic halata irmane ki Palestinuge rayitunge mi nisbata badaling anna kale ve samane hingagen nuhan wake hembaya ko hijra kurun noniya etanan hembaya ho genaw eruga suti adwarafa Europe Yahudin etana genna mase kurawa ka Usmani khilafat ko dossaruga Usmani khilafat ko dashuga etane Palestina ki eruga Usmani khilafat ge khalifa inna viswara pressure kuri Yahudi jamaat takum khasa ko Sultan Abdul Hamid tambal warabboda pressure kuri emihun Palestine nuge biman hijra kura Yahudi enamas Usmani khilafat ge kama de kol hedi warabboda fasa so shahiri den mi denna wahen furatan bodha gramaga Usmani khilafa balikashiwe Usmani khilafat gaddarun etam biwegen diyama den League of Nations sumus eden komiko ingresin gadabarun hifafeti League of Nations sun nerunu qararek bunefoti etan ingresin gaddaru mi pawani intidab ge darunne noniya mandate ge darunne den faun aliftal ge ten la fait ai trusteeship halat noni visoya den hevima ingresin nakan astu etanan hijra ko fursaten astunus deveni ngeto ekam ingresin miya mama bolala jaha ingresin ger fasa beno fori ingre fatam bodang gram ne munir ingresin wor fasa beno fori ma yahudi mahjanun ingresin la ta fasa alagin ingresin la ton eru ingres khariji wazir George Balfour yudan kuri nawaste sataro nar mashhur Balfour Declaration nei ingres sarkaru ngeto e Queen Victoria ge zamange Her Majesty sarkaru mi
හුද්ද දෙමේ ෆලස්තීනුග යහූදීන ගෞමි වසනෙන් ඔෆෙදුමුග ෆුර්සත් දෙන් එකමට්ටකා ෆලස්තීන යුරෝප්ගේ යහූදීන් දියුමුග ෆුර්සත් දෙමේ ඒ හැම කණ්ඩායමකින් ලීග් ඔෆ් නේෂන්ස් උන් එකම බෙහෙගොතුන් ෆාස්කුරුන් තකමන ඛිලාෆ කරේ යහූදීන් එතන හිජර කරාකම වඤ්ඤා යුරෝප්ගේ යහූදීන්ගේ වාක් මිදක්කන ඉත සමාන ශ්‍රෝණ යහූදීන්ගේ වාකෙන් බේරු බය මිදනි එතනගේ කොම්බගත කවියස් ඩෙමෝග්‍රැෆික් නිසාම බදලවන්නන් ආබාදිය බදලවන්නන් ඒ මිබුණා මේ මෙන්ඩේටුගේ ගේතෝ මොලි උසූල හිලාෆ කරන එහෙම ගෛරු ගාරණි ගොතුන් එතන හිජරස් කොෆේ ඉංග්‍රීසින් මේ ගෛරු ගාරණි කන්ත කොග්ගෙ මිවරෙනි දැන් ඉංග්‍රීසින ෆාසා බේනුග අද ඉංග්‍රීසින්න යහූදීනා ගොළුමා එක්ක අදීගේ තුරුන් එවෙන්ජලිකල්ස් ෆිකුරා දැන් ඒරුග වරබ්බඩ මි සොහියෝනියතුනි සයිනිසම් මසෙකරුම් ගෙන්දී ඉස්තිමාරි හරකාතේ ගොතුග යහූදීන්න දුනිය කොම්මස්තනකු බිමෙන් හොදම් වෙගි ඒගේ තෙරේගේ බෙලි තන්තනුගේ තෙරේගේ ෆලස්තීන් මි ආජන්ටිනා යුගන්ඩා මිඛාතන්ත බෙලීරුග ෆලස්තීන් එමිහුණ එම කම්දාතන කවි එදෙන් ෆලස්තීනකි කුරීගස් යහූදීමස දෙනෝ මිහුස් දිරුණු තනින්ගි නේද එහෙනම් වෙස් යුරෝපම් මියා යහූදීනකි කුරීගත දිරුණු තිබි යහූදීන් කස් එක්ගොත් කව සාෆෙන්නෝ අදේ යහූදීන් නෝන්කම වණීවිස් එතාග උරුණ අරබින්නක් උරුණ අරබි යහූදීන් ගොතු කරුණ මිහුන් එතාම දිරුවල මිහර්සොල එමි එකෝ අරුණ මෙදකනි ඉවාහකෙන් නෝ මෙදකනි යුරෝප්ගේ බකි බයක ඉස්තිමාරි උසූලුන් ෆලස්තීන වෙරිව ගන්නන් මසක කුරුමුගේ වාහකෙන් මෙදකනි එකම ඉංග්‍රීසින් හි වාහකෙන් මෙබරණි බඩලකම කාරණා ඛිලාෆා දෙන් එෆ් යහූදීන් එතන අම වන්නමුන් දී දෙන් ඒරකො මිහා බොඩක خبرතක නුෆිතරේ خبرතක නේගේ එමෙ කොඩගෙන් රේඩියෝ ටීවී ගේ හරකත් විශ්වර කුඩ ඒරු ගේත දැන් රේඩියෝ කොමසරකන් ඒරු ගෝ ෆිද්දාෆාන් කන්නේ එවීම එනම ෆලස්තීන මිහනක මේ වානුවා නේගේ දැන් යහූදීන් තක මියන්නනි දැන් එමිහොම් නම් මි ඉවිෆම යන්නනි මි යුරෝප් ක හාල්ගේ ජීගෙන් උලේ බයක් තිමන්නෙන් කාර්ය වගතිය ගොතුන් රෙෆියුජීන් ගොතු අන්නනි ඒකාල ගොත කාඩෝරා ෆසති ආස ආම ෆලස්තීන මිහන මින වර හයකො විසිති එකම යා මීහුන් ගේතෝ ෆහුන් ආස මීහුන්ගේ දවලෙන් උෆද්දම් වෙගෙන් ගතුලාම හිඟි වාහ දක්කම වෙගලවන මිවරෙනි දැන් ෆහුන් ආස් මි ඉංග්‍රීසින් එතන් ෆහුන් එමි ඉංග්‍රීසින් ආස් දෙකොලන්න කුති නොකමගේ ඉංග්‍රීසින් එතන් දෝකොල්ල මජබූර් වී හිසාබුන් එමිහුන් දවලෙන් ඉලාන කුරි ගේතෝ ඒ දවලෙන් ඉලාන කුරුමුගේ කුරින් වෙස් යහූදීන්ගේ එත ජමාතකම් ෆලස්තීන දෙකොල ෆලස්තීන මිහුන දෙකොල ගතුලාම තහිඟම් ෆිෂි इंगा बिंतक वेरिवे ए हिसाब फलस्तीन में नेगुडी मिहार मी आई आदि मीकी इतना वागुती गोतन रेफ्यूजीन गोतु आबे नोंकमा मी बिबिंग हिफांग आबैक एरुगो सिंगेतो बरबार मी कतुल आमतंग हिंगी दीरु यासीन नमक कैसर हद्दुगोस एतंग हास्पेक मराल हम गतुल आम हिंगा हम कतिला दिन एफ हिंगडान वाने लुबनानुगे सबरा शतीला रेफ्यूजीन के कैंप गस वास्ते नोदी अड्डिया देगस इस्राएल हिंगे कतुलामत एगस इतस सतेक बेक मराल शहीद कुल्ली दिन अदेगी तुरुमस मी यहूदी टेररिस्ट जमात यहागाना दिन एंगस एकहाल वरगन जमात के होर ए जमात एकुगे इस्राएल सिफेंग फिदिफियोती मिकिया आईडीएफ इस्राएल डिफेंस फोर्स मी टेररिस्ट जमात के गुड़ीगन फद्दाफै आमी नोनी सिफेंग लश्करी एम हकीकत ए लश्कर के मुड़ी हम टेररिस्टों के बाइंग अस्तु गई फेशुम की टेररिज्म एम ಅವನು ಧನ್ಯವಾದ ಮಿಳವಾಕೆ ಕಿ ದೇಹಾಸ್ ತೇವಿ ಹುಗ ಮಿ ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಕೊ ಹುಟ್ಟುಮೆನ್ನೆತಿ ಮಿಗೆಂಗದ ಗತುಲಾಮ್ ತ ಫೆಷನ್ ಕಮ ವಿಯಸ್ ಫಲಸ್ತೀನಾ ದೆ ಕೊಳ ಗತುಲಾಮ್ ತ ಹಿಂಗಂ ಫಟಾಫಿಯೆ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಗೆ ನಮಗ ಯಹೂದೀನ್ ದೌಲತ್ ಮುಫದ್ದಮ್ ವಿಸ್ನಿ ಹಿಸಾಬ್ ಫೆಶಿಗಿ ಏತೋ ಅದಿ ಯಹೂದೀನ್ ಫಲಸ್ತೀನ್ ಬಿಮಂ ಹಿಜ್ರ ಕೊರಂ ಫೆಟಿ ಹಿಸಾಬ್ ಫೆಶಿಗಿ ಐರುಗಾನನಿ ಗೊತ್ತು ಹಿಜ್ರ ಕುರಿ ಫಲಸ್ತೀನ್ ಬಿಂತಂ ಅತುಲುಮಾ ಫಲಸ್ತೀನ್ ಮಿಹುಂ ಬೇರು ಕುರುಮಾ ಎಮಿಹುಂ ಗೆದರ ವೆರಿವುಮಾ ಎಮಿಹುಂ ಮೇರುಮಾ මිහුරියා කන්තත්තක කරමු ගෙන්දී හගානා කියා ගුරුපක දෙන් එහෙන්ගොස් එකි නන්නම ගොත් කියා ටෙරරිස්ට් ජමාත් ඒතෝ ඉස්රායලුගේ මේ බඩති ඉස් වෙරින් ඒතෝ ඉසාග බොඩ වසීරුන් ඒරුගා ෆහුන් ඇස් බොඩ වසීරන විමිහුන් එබති මිදෙන්නේවි ටෙරරිස්ට් ජමාත් තෝගේ ලීඩරුන් ගොත් ගති මිහුන් අලිෆ් දාලුගේ ඒරුගෝයින් අලිෆ් දාලුගේ 12 20 ෆහුන් දෙවන හගරාමේ ෆාලිෆ් දාල් තවෆෙදුනි දෙත්ත ලීග් ඔෆ් නේෂන්ස් නිමිගෙන් දියි අලිෆ් දාලුගේ තෙරින් එමිහුන के टेररिस्ट के लिस्ट के हमना फती मिहुन इस्राएल को बुलडोजर कन कुरी एंगे तो इतरे मनाखिम बेगिन हिमेने
adi enumis ebati Israel hama kuri ge isverin alif dal ge terrorist list ge alif dal ge isverin marada terrorist hamaladi ema egotan alif dal ge masulere na de kola vese buhuri mi terrorist hamalta hinga Palestine ge aamu na de kola terrorist hamalata di emihun qatulam ta hinga buhuri den eya ekkon Israel fetigen dia hisabun feshigen arabinna Israel de tere hanguram feshigen dia Palestine mihun getak million bayako jehuni mihun ge wazanum beerwa no beer kolli de madu bayako Palestine ge terega tibi etimi emihun na mihar mikeni Israel ge arabin nestu e hagigatu ka Palestine ge terega mi eki sababta ka hore den emihun na no deviti mihun ei anabbe ko beer kolli mihun de anabbe ko ege teren bay mihun fahun aadene ka bada hanu kunna visnu ko e wate hanguram hinga kamanya rakkatir kan hodaneta den e balafa mihar Gaza mihun minunu kunnani eru anukum mihun na adis emihun wazana kanu dewe emihun etibi awatter kawm tawge Lubnan ga Suriya ga Urdun ga eto adibay mihun misra vestia eru ge fassali gota nuni eru ga den bay mihun amile vesdia amra ade wen kama emihun kama amra fursat nudi ema Israel miharus me gatlam ta hinga me kuren hawa ikanta miharus Israel ge beenumaki Gaza ga rayetun Gaza en diu ham faalo ge bunen noto timannamage beenumaki Gaza ga rayetun hen tantana gendiume den gadabarun gendewe kanne gadabarun gende ha baren Israel kunen assu anika gindane kon tarakatto eves bayak wadi behenwe Palestine mihun egotaka gabul korak Palestine mihun bindu kollafa emihun ge bin hen tanaka ehem bayak difa emihun hen tanaka genda ke ves bayak behenwe ko mihara balarwes awun de hara mihara gulwala him dakkani mi wahaka mihara sab khabar libe Israel go bodu wazir mige de dos korimes bonefawe Netanyahu ingodana Netanyahu ki tyrante meto awara norakkatel ama mi duniyega mi hataran fedunu emmenu ba mi hunge emme jabbar nuniya emme mi kike dannawani tyrantun terega noniya tawotun terega hemene mi heneki ena miharse wahadakkum gende dekun Sudan ki Christian gawme Sudan wakiwe ganegen ole nasorainge gawmen esu agolibiyet ki nasorain Sudan dekun Sudan ki war fasa beno fo wara halatu go gawme wara nikamti halat dekun Sudan ay wahadakkum genda kaman e bone wargin nostakum wis Israel ge nostakum wis dekun Sudan fasa ta ke digen dekun Sudan ishwat digen dekun Sudan Gaza ga rayetun etana genda ebbas vedana kaman se bone anba report to bone ebbas vejjes enames Gaza ga rayetun tibi dagot kanno emi on dagot tibi ka emna nugende vene no dagot tibi ka nugende vene den kurige tajriba bada fami nudani awun mi denne we tajriba kuri nge to Israel fedon hisabu mi eruga majbur wegenna adi amilla yabbes rakkader kan hodata ekko diya mi honna fahunga samra mi wazana na dewne mi hum yare tibi million ha mi hundiya mi hum yare tibi am million no million mi hum tibi mi harus refugee goto nge to den awun mi danna wahen mi katulam tam mi gotam mi gendani us mi haru Gaza ga demme tibi dale gotta de hastevi hum weshige mi gendani systematic ko hama sida Gaza ga rayetun mi hum wazanum beeruko emihunge hama nasuna tadunge beenumga ehnamas emihun bunani Gaza ga rayetun bunani timanna me nudaname timanna me mitaga shahid we daaniye timanna me bimuge timanna me shahid waaniye sai timanna me kashitaka timanna me mastaka timanna me ge huriha ecce sonani mitage komme kamek kuriyeste me nudaname ehma Israel ka emihun gendewene ewarugo barenne anekkolon emihun genda kan adivis kom ebbe visnuwe bime deka vise behenwe den Palestine mihun kommegot kase mihun bimun ehentar ka gendi umaga ekama ehiteru makiyus hagigat balar mi jari maga bairu umas ngeto mi dannoni miha ko adi bali miha ko ka farwa den gendi enda wahaken jamaayi gotaka group gota mihun gando e gota gendi umaki ei Israela Gaza noniya Palestine ge hensar hatun gendi kama sifan emihun nan etan emihun talakan hadan dibe war fursatin yes ehma duniya gawm tak musik kama ebbas nuani Palestine mihun gengosia den emihun etar kaykan dunu den ema Israel mi Gaza ga rayetun demme tidar gota banda jassa emihun ha hon kam ga mara nuni ha hon kam ga shahid ko bongalagen shahid ko mikanta mi kurani Gaza ga rayetun emihun bazan deto badam emihun na kurime sanga hoda kalem salama ko hodanya kalem dashi metan duko ekama ko ei emihun ga bin adi war fahum mewani banal qami insaf ko ton ekan kashawarus ko difa
කොළඹ සේරියා ගස්සා කි ෆලස්තීනුගේ බින්තකේ ඒ ෆලස්තීනුගේ හිෆාෆාව බින්තකේ ඉස්රායල් ජෙහෙනි වරන් අවහන් එතන්ත මිනුවන් කුරාට ඉස්රායල් කෙවස් හග්ගෙන් නෝනානේ ඒ බින්තෝ එහෙම මීමි ස්ටෝරි එකකින් නේද මේ වර කුරීසුරේ රේවිගෙන් වර කුරීසුරේ හොලොංග ඉස්තිමාරා යහූදි ඉස්තිමාර කී zionism යහූදි ඉස්තිමාරි मूवमेंट नुने हरका ए देफरा गुलिගෙන් ගෙන්දා කම්මි මිහාර ඉස්රායල් කුරියා කම වාගිරවනි හොනගුන්නේ නොත ખાસක මිහාර ඇමරිකා දැන් යුරෝප ගොම්ත කොමස් බයිකන්ත ත කුවරි කොල්ලිය සගීකතුග මිකම් උතරේක බෑර වේ යුරෝප ගොම්ත විස් ඒගොත මෙදනි दरमन तिबेफना हमें हमें कवरेज के तेरे हम मी फ़लस्तीन के मी हालत के तुरा मालेगा मी कुरिया केंदा कौमी बोडो एवं मी हरकत गुड़े मालूमात वस केनस्ते मुंदान वह कर मी कवरेज फेशिड के फाक फवान इनका वुमाय की का मी हार मी हरके फेशमा वगुत कुडत मुंदायरुगा मी हरकत के मी हार वेफवा तैयार तक ए मालूमात केनस्ते मट्टक में तिबेफना हमें मसके तक कुरे मम्मी केंदनी दन कुड़े में स्वाह कुड़े फदे मी हरकत की हम राज्य मी कुरिया गेंदा हरकत खमका भी नम समा एक कौम तो होगा मी हरकत कुरिया गेंदा कम फाह कोलवे मी हासा अपन में तिबेफना हमें मी माफन टाफ तंडून मत सरहतुं मी हरकत के मालूमात हिस्सा कुरमटक आना तो हवा कोलाना आज शुक्रिया ಫಲಸ್ತೀನ್ ಗೆ ರೈತುನ್ನ ದೆಕೊಳಂ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಹಿಂಗ ಮುಂದ ಗತೋಲು ಆಮ್ ಹುಟ್ಟುವ ಫಲಸ್ತೀನ್ ಗೆ ರೈತು ಹಿಸೋರು ನತಾಲ್ಮ ಬಾವಾ ಗಾಂವ್ ಮೇ ಬೋಡು ಎವಂ ಫೆಶ್ಮ ಮಿಹಾರ್ ತಯಾರು ದಾಯಿರು ಕುಡ ಇರ್ಕೊಳೆಗೆ ತೇರೇಗ ಮಿ ಹರಕೆ ಫೆಶ್ಗೆ ದಾಣಕಮಂ ಇಂತಿಸಾಮ್ ಕುರಾ ಕಮಿಟಿಂಗ್ ಮಾಲೂಮಾತು ದೆವ್ವ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏಡ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನಿಂಗ್ ಇಸ್ವೆ ಮಾಫಣ್ಣು ದಂಡುಕ ಕುರಿಯಗೆಂದ ಮಿ ಹರಕತುಗ ರಾಜ್ಯಗೆ ಗೀನ ಆದದೆಗೆ ಜಮಿಯಾ ಜಮಾತಕ ದಿ ಮಿನುಂ ವೆಸ್ ಎಹನೆ ಗೀನ ಫರಾತಕಂ ಬೈರ್ವೆ ಮಿ ಹಾಸ ಮಳುನ್ ಮಸಕೆ ಕೊಲ್ಲಾನ ಮಿ ಹರಕೆಂಗ್ ಇಂತಿಸಾಮ್ ಕುರಾ ಫರಾತುಗೆ ಮೆಂಬರಕ ವಾಹಕ ದಕ್ಕಾಲವೆತ ಕವಾತ ಒಮ್ಮೆ ಹರಕೆ ಕುರೆಂಗೆ ನೋ ಮಿ ಹರ ಕುಡ ಇರ್ಕೊಳಕ ಫಾವಾಯರು ಎಮ್ಎಫ್ ಗೆ ತಯಾತ ಕೊಂಕಾಲ ಕಂತೆತಗೆ ಕುರೆ ಮಿದಾನಿ අදන මෑදන් ගගනටකම තයාර ෆැඟත හැමදෙන් හම හුරියා බේෆුළු සඩයන් වම්වි ආර්මෙන්ගේ වරබොඩ එදුම හැම විහස්කින බේෆුළු මෙතන වඩයන් ෆලස්තීනා ගේ හුවයිතරික ආර්මෙන් ගයි ගුළුන් आदि फलस्तीन मी कांता होगा और मैं दिवहिंगे फरातुन दे जे बारलो फुरी हमें देन कम गया यगिन कंगेरो मट्टा का विहा इसके बेफलो हम मैं मैदान वडा देव मारा बोडंगे दे दें मित्रों के इंतजाम तक हम जीफ बहुरी हास गोतेगा मी फाह कोलन जे मी टाफ दंडा का बीमा सलामती को तुम समाल कंदे जे कंते से बहुरी दे मी गेतरो दंडा वानुमुगा nge रफ दंडा वानुमुगा उरिहा बेफलो में बेनो मी कोरा बंजे है नी हिलाली मगा मी न गेटो ए मिफको मस्फिहार आदि माला मी न गेटो දැන් අංගෙන් බේෆුල්න මින්දි දොර මදකින් අලර කණාෆරෙන් හාස කුරේපා එහම හුරියා බේෆුල් මෙස් මෙකන්දක සමාල්කන් දෙබ දැන් අදි මිසරහදුගේ ට්‍රැෆික් වර බොඩ તો ජෙගෙන් දානකම මේ බෙලෙවෙනි බේෆුල් ගින අන්න ෆෙෂුමා එකීග එහම අමීනි මගුග පාකුරුම් මන එබස්තනක පාකුණු කොරෙම පුදුන්ගේ ෆරාතම ස්වර බොඩ ඉල්තිමාස් කරබ්වා හාසක මේ එහෙන් බේෆුලුන් වඩන් එහෙන් එක දන්දනක පාකුරුම් ෆෙෂීම වර බොඩ දයිතත් කුරමතු වෙගෙන් දාන හාසක කුරෙද සල්මේ පාකුරින් මේ අමීනි මාකි වර බොඩ ඇම්බියුලන්ස් චීවස් මේ දුබ්බා හදා මගෙන් එහෙම එබස්වරකන් එකහලා කමක දති නුවාන ගොතක හුරියා බේෆුල් මෙත් කන්තත මේ ඉහා බෝඩ කොන් අස්තු මිකහල හරකාතේ කුරෙන්ගේ මග්සදි කනත බේන්වකි කොබෑතෝ Adal hakikatu kami international harakat inge do international sumud flotilla mi Palestine ga miharu Israel ge faratum mi hisor kurun nataluma gowala adi hisor nataluma taka duniye ge mi fembaru ge fleet mihar mi wani tayaru efa mi Palestine diuma taka inge do ema e fleet ga divhe rajye ge faratum se babaveri ve inge do ema hama divhe rajye ge faratum ves mi boat faharu ga befulun hama wadan nawan ema mi hisor kurun natalan hakikatu ga sarkar taka මේ අධිකම අබේ ෆරාතක ගෝවාලු හාසකුන් ඉස්රායල් ගේ අනියාවරි යහූදි සයනිස්ට් සරකාරන් අවුල් මෙ ගෝවාලනි මිහාරු වෙසම හිසෝර කරු නතාලා ඉන්සානි එහිතරිකන් කාබෝතක තිගෙ හිතරිකන් ගාසාගේ රයිතුන ෆෝරකො දෙවෙන මගුතන් හුළුවා දෙව වාෂේ අගීගතුග මේ එහිදේ වර්ගන ෆරාතගේ එහිත ngeto mi rafa boda ga wes mi ebuhuri tayar ngeto Mr. Fallen West Jordan Fallen West wargena ehige truck ta tayar nge ebuhuri wanna ehenna mes border ta holwan mage sawbo Palestine ge rajutuna beenum wa asasi hidumet nolibi kabota ke nolibi bandaj hi marum mi gendan ngeto shahido mo eta bayek medan ehma ekan mi hutumaka genes Palestine ge rajutuna beenum wa asasi hidumet forko dinma gowala adu fulu mi hagegatu ge duniya ge wargena gomto ge mi harakam ko sali 4 gome ge mi harakam ge bakuri adde miyaduge mi harakata kiwes alme mi rajya ekiga Pakistan Bangladesh Sri Lanka
Philippines ngeto muri mi gawmtawga rajya ekiga mi harakenge bakuriya de adi mi haraka mi Al Jazeera TV invest sama live ko mi huriha gaw me harakata live ko ngeba geneste ehma duniyen almenge badakkan den je hagegatuga fenigen dan huriha manzar ngeto duniyege waragena farata ka mi manzar ta fenigen dan ehma huriha be fulon bes biha bes gena be fulon mi madana wadagen algon men Palestina gag ahweteri gulun ramzakodi ekan dakka dinun e almenge warboda yutimas mi harakatuga tereng konga kanditeka ko hore gendu ma rawa fawani da hagegatuga mi almen mi wagut korben magon kamaki amun hedon teri kuru mi masale agole ko donde Palestina ge qadiya ki bar muhim hasa islam munna muhim masale ngeta ekamattaka almen benu bani hagegatuga me bod maksad ki hagegatuga am raitu hedon teri kuru ngeta hedon teri kuru ma benu message tadino adi almen naki ve same mikamuga silent ko ti bay nunka ngeta hama ebes kamen nukon almen manumadu hama ekani social media ge mi share kollagen tibi nunka dakka dinu hagegatuga almen ve sama almen na biwar ko almen enge almen nge maidanuga harakater nuevi dan hen names almen viwara ko mikamuga adu fula benu mihar mi hamas ke faratu me sebai fanal sol satar mi tindu haki rulwer kamuga harakata ge gotuga duniya guriya sarahata gaves mikam mi harakata kuriya gendima gowala ngeda ehme gowala man ijaba dinu ngeda mikanta taka behe gotun almen viha sama kina be fulun samal kan devage ha mikamuga bare devashe hagegatuga mi kuda kamen no ngeda almen hi vedan kuda kuda kameke mi hen adi balang almen korebeni kon kamen he almen nge mi honna ko malden he deveni en names hagegatuga duniyage gina gomtawga mihar boda ihtijaj ba kuriya gende engeto tege faata vese ba fene engeto Europe ga almen waran harkashi gomtawga gotuga dekunu war gina gomata engeto eko miedo emi hon mihar me Palestine ge mi dawlate onnan jehne kama gowala wakalat kurmunge bade ehma mi hagegatuga mihen ihtijaj ta bebuge magon maksada ke mi ga hagegatu almen deke gotuga emme iskanden emme isbe ke almen muslimo engeto ennames almen miedo ge duniya me fenna manzar ke tafat manzar detto muslim nun eta gomtaw kon hagegatuga Palestine ge haguga warapodeti gurbani tak wamuge bade engeta warapodeti ebun tabba ihtijaj ta kuramuge bande mihunge sarkar tak mikama behegotun gowala muge bade engeta ema almenge faraton almen muslimunge haysiyatun hagegatuga almen koreven huri kame mikamuga ko ekamuga baveri un hagegatuga mege me muhim maqsadaki warabada shukriya tideve malumataka gawmi bodu evum mi namuga kuriya genda mi harakata miharu swara gina adadege bayako hama anna mundatan almenna feniken e bade mike tere kabakin khas ko anhenu na kuda kudime swara gina kan fahaga kolleve gawmi bodu evum mi namuga kuriya genda mi evumaki gassa hisoru nataluma hisor kurwa dekolang adu fulma bawa evumekan mikan intisam kura committee fahaga kurawa den hama mi ayku mi evum vegendani Palestine ge haguga kuriya genda harakata go tere emme bodu en harakata kamaves intisam kura committee fahaga kurawa harakata kuriya dawal ko adivesal me malumat genestena mi hay sabung studio hawal kollan शुक्रिया अनाथ हमें तिबेफना हमें साकुरमो मिदानी हमें तुमी कोरिया गेंदा मी बोडो हरकातुनोत कौमी बोडो एबुमा गुले मालूमात मिहारो मिहार के फेशुमा हम बागुत कुडतम मुंता आयरुका माफण तंड मिहारकत का बैरो मटका गिनाते देखे बैको मी अन्न मुंताकं मी इंतजाम करा फरातो मिस मालूमात है साको फमी वने ते हम मिया की का मी हरकत का बैरो मत दायरुगा सलामती को तुम मी बलंच है कंकम बेलमो बेस वरबुड समाल कं देंगे बच्चे आदि हम मिया की का फा को लंच है मी हरकत का विहास कीना बैको बैरो म इतिफावा आयरुगा मी हरकत बलाला आयरुगा मी यहूदी दौलतुं गजा के खांडा वया एक मगुत बंद को गजाया ताकि वेद्दुं कंट्रोल कुरमुंदा दियुमा देकोಳ कोरिया गेंदा स्मूथ फ्लोट ला हरकत के तेरे मी बैन अक़वामी फिमरु कनवता इंटरनेशनल लेवल का कोरिया गेंदा हरकत वायर का मी हरकत के तेरे मी हरकत का बैरम के गोतुन राज्य का मी हरकत कौमी बोडू एबुम के नाम का मी हरकत मी कोरिया मी केंतनी मी गोतुन मी हरकत का राज्य ही मैंने हिं साल सातरु कौम को बैर फैपे आदि फलस्तीन दिवमट्टका हम बोर्ड फ्लीट मिहार मी तैयार करे फावा कमविस मी मिहार कैंग इंतजाम करा फरातु अदेमरमन मी मालूमात पाफनी दरमे मी कवरेज के तेरेंग हम मी हर कै फिशुमा एकीगा ए मंजर तत बेफना हमें अगेंस्ट मुंताना देमरमन ता हवाल खुरुम के कुरिंग फलस्तीन गे मी हालत गुळे मालूमात हिस्सा कुरमुंती इंक मवुमा कीगा अनकावे समा मी कम के मालूमात बेफना हमें अगेंस्ट मुंतान देन फलस्तीन गे मी हालत बलाला रकम जवाद वर तफसील को वितार देवी मी के कुरिंग एके हर्त होगे तेरेगा मी कतुलाम तनवता फलस्तीना देकोला हरकत कुरिया गेंगवस फावाका कोबातो मी यहूदिंगे मैगण मोटिव किनोता मकसद के फलस्तीन के मी बिंतंग हिफुनवता फलस्तीन का मी कतुलाम हिंगुमगे आदे मी फलस्तीनुगा वेरी वेगंफा मी हूं मी दक्का मी बेनु वनी
miti manna minna man emihun icon erakto ඔළුවාදාගෙන් මීගේ ගෑගනක අඩිය වරකන් අර කුරී එමියුගේ දවලත මෙතු අදපාරම ෆද්දා දැන් අනෙක්කම කී ආස දෙමි මාසේ කුරණි ෆොලා කුරන් මෙර ආස ෆොරතම එමිහුන් එකිකු එක්ගොතන් ඔළුවාදාගෙන් මකර හදාගෙන් එක නෙරටිව්ස් මි උෆද්දනි මීති වන්න මේ කාබ ෆාවුණු බිමේ මීති වන්න මෙන්න මී කීක දන්නවානි මී රබ්බු නෝනියා ගෝඩ් චූස් කොෆා මී තනකේ නෝනි ප්‍රොමිස් කොෆා ලෑන්ඩ් එකේ අදි තිමන්න මෙන්න කී මී ගෝඩ් චූසන් පීපල් දේ තිමන්න මෙන්න කී මා අල්ලාහ් ඉක්තියාර කරවා ෆා බයිකේ නෝනියා ශාබුල්ලාහ් අල් මුඛ්තාරේ දෙ මිකාලා මී යෝල වාහකත කෙමි දක්කනි ගේත එකාලා සර්දියා නෝනි එකා නෙරටිව්ස් තකෙමි නෙරෙනි දෙ මීති මි ඔන්නනි වරබ්බොඩන් එමිහුන්ගේ තවරාත ගොළුවාෆ දැන් වඩාන තවරාත කි හගීගතු බාවලේ ෆොතේ මුකද්දස් ෆොතෙන් ඒ එන්නස් යහූදීන් වනි ෆෙ බදල් කුෆ දැන් අනක ඒගේ සහයි ni misahano fote nenge tabar fo takin abori e trega safar takwin safar leshor mikala eki version tange bori eki emihun eki hibru liya hori washanta ege teren de version ne buna kaman emihun bone emihun amille liya honna ningeta mi tibanna mege bimaki Palestine e tibanna menna mi bunaen promised land එකේ දැන් අද යතම් ෆුලාවස් කරවේනේ කොෆ ෆුරාත් කෝරු නීල කෝර වෙසේ තිමන මගේ බීමේ දැන් මිකාල යෝලා එවස් කාලා හෙක්කේ නෙක් අද අමිල්ලයන් එමිහුන් තවරාත් බදල් කොගෙන් දීපුර වාහකතකගේ මේ නරටිව්ස් මි ඔලෙනි අස්සුග දැන් මිකම් මි කුරණී අස්සුග මි නරටිව්ස් උෆෙද්දි දානේ එකමක එමිහුන් මිකම වර රාවාගෙන් එමිහුන් මිවනි එමිහුන්ගේ එමිහුන්නකි මේ දෙවන බ්‍රහ්මරාමාගේ තෙරේග ජර්මනුන් හිංගි අනියාවිර අමල් තවගේ ශිකාරක විවයිකම බොනේ එමිහුන්නකි වික්ටම් එකම හදාගෙන් ඒ නැරටිව්ස් මියති දුනිය දක්කාව එමිහුන්නකි වික්ටම් එකේ එමිහුන්න හොලොකෝස්ට් ගලිබුණු ගෙල්ලුන් තවගේ සවබොන්දෙන් එමිහුන්න කොම්මකම ස්කුරෙවින් ජෙහෙනේ කොම්ම බේග බිමන් එරියස් එමිහුන් කම කොෆියා දෙන් එකමකන් මුජෙහෙනේ එකම දෙකුල් හදාක් ඒ එමිහුන් කාබෆෑන් ඒ වික්ටම් මිහුන් නබ්වේ එමිහුන් මරුවේදියාම දැන් එමිහුන් දරින්නම් ඔන්නානේ එමිහුන් බේනු කොම්මකම එක්කරුම් එමිහුන් කරාවිස් කම හුට්ටුවාගෙන නොවානේ ආදි හුට්ටුවා කොම්මකම කී ඒ යහූදින ජස්සාදුම් ගමලිකේ මිසාලක ෆලස්තීනු බින් එමිහුන් බේනු වරකන් හිෆෙන් ජෙහේනේ ආදි එනෝ බින් තවසි ෆෙන් ජෙහේනේ එකම දෙකොරන්න කුණා උනේ එකම ෆාඩු කියස් ඒ ඇන්ටිසෙමිටිසම් මේ ඒ සෙමිටිසම් මේ කියන්නේ යහූදින එමිහුන් මේ කියන්නේ යහූදින ඒ යහූදින ජස්සාදුමේ දැන් මිකහලා එකල ඉස්තිමාරි උනි කොලොනියල් නැරටිව්ස් තක මි උෆද්දාගේ මි උඩනි දුනිය ඔරවාදාගේ බේනුමකි ඉස්තිමාරි උසූලුම් ෆලස්තීන වෙරවේගෙම ෆා දෙම් ෆලස්තීන ෆහු දෙන් එහෙම් බින්තක වෙරවේගෙම ෆා ඒගොත දුනියගේ මිහුගේ බාරන ඔෆෝස් හින්ගෝ උනි ඩොමිනේට් කරුම් දැන් මිකම් මෙන්නේ වරබඩ හොලොංගේ ඉස්තිමාරි ಭಾರತක ගුලිෆා දැන් හොලොංගේ සබෝලේ මි ෆිකුර්ග සීදා යහූදීන් නෝකම බියස් යහූදීන් නක් යහූදීන්ගේ සීදා සයිනිස්ටුන්නේ එකනේ එක්ගොතන් හම මි කිය ඉන්ජීලි ෆිකුරුග මිහුන් උන් එවැන්ජලිකල්ස් කියා මිහුන් එමුනකි මි ජියඩෝ ක්‍රිස්ටියන් මේත නෝනි නසෝරායන්ගේ තිබි යහූදී නසෝරායන් කියා කහ බයින් එමුනකි දැන් එමිහුන් ගන ෆෝස් වරක් ගද හොලොංග දැන් ඒ සබබ අනසෝවකි හොලොංගුගේ බෙන් ඉස්තිමාරි විස්නු මෙවස් ඒ අරබි සරහද්දකි ඉස්ලාමී දුනියගේ හික් ඉගරාන මුකද්දස් තිම් මිස්කින් හුරිය සරහද්දක මුස්ලිමුගේ ඒ මක්කා හරම් ෆුලා මදීනා හරම් ෆුලා අදීගේ තුරුමා වගේ මස්ජිද් ලක්සා ඉගරාන කීතර සෝය හදීසගේ සෝය මිතිම් මිස්කිතු වාහක් ඒත් لا تشد الرحال إلا 3 مساجد مسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد الأقصى واكي غدالا تباميهم තතුරු ක්‍රාෂේ ලතුරු කුරාරේ තිම්මිස්කිතක මෙනුයි ඉතන්තන නොදා වාකි තිම්මිස්කිතක මෙනුයි ගදාලා තිබෑම තතුරු කුර මෙනුයි එයි ගෙෆුලා නොනි මස්ජිද් al-harama තිමන් කලේ ෆානු මිස්කිතා අදි මස්ජිද් al-aqsa මස්ජිද් al-aqsa මෙරි ෆලස්තීනුග
එහෙම මුස්ලිමුන්ගේ හි මේ සරහද්දකි ඉස්ලාමී දුනියගේ හි මේ මිදුරු මච්චකි එහෙම මිදුරු මච්ච විරිවගතුන් මේ ඔන්නනි මුස්ලිමුන්නා දෙකොලක් කරා සොලිබි හංගුරාමස් ගුලි ෆහගීගත එහෙම වෙගෙන් හොලගු මි බෙකින් දෙනියස් දැන් හොලගුස් මිකම දෙකොල ආමුන් නෝලේ වාහ කවුණු දන්නවා එකම හොලගුගේ පාටි තකා හොලගුගේ මේ වෙරින්නා සියාසි ෆරාත්තකා එමිහුන්නා මෙෝනේ වරබ්බඩ මිතිම්බය ගුලි වාහකේ එබ්බේකි යහූදීන්ගේ ෆාසාගේ ජෙහුන් එමිහුන් මෙති වරබ්බඩ මිති රාවා ෆමිගොත එමිහුන්ගේ මලීගේ ජිහේ ගොත ඒ ෆාසා ජිහිගේ මීගේ සියාසි ෆරාත්තකු මි ඉස්රායල් වාගිරුවනේ අනෙක්කම කී මෙදෙන්නේ මේ දීනි කම ගොතුගේ වෙදකි යහූදීන් මිකියා නෙරටිව්ස් නුනේ එමිහුන්ගේ එෆිකුරු එගොත ගබෝල් කරුන් ඒ එමිහුන් දීනි කම ගොතුගේ දෙකෙනි දීනි කමක යහූදීන් නේ හිවමකි ෆලස්තීන යහූදීන්ගේ දවලත මුෆද්දා දිනුමකි අදී දවලත දෙමෙහෙට්ටුමකි නේද ඒ දවලත නූෆෙද්දිජේ කමෙන කම නුවානේ කියා මිකල් දීනි යෝල නුනි අසාතීර් එකකටතකේ බෝඩේ මි එවැන්ජලිකල්ස් මිහුන්ගේ එමිහුන්න කිවර හොලොංග ખાસුක ඇමරිකාගේ මිහුන්ගේ නුෆූස් වරගද ඒ දෙවනකන් තිමනකමක ඉස්තිමාරි විස්නු ඒ කොම්මගත කවිස් මිහුරියාකම කා ගොලිගේ මි ඉස්තිමාර කොරේකම වඤ්ඤා ඒ සරහද් බලිකෂවානේතා මෙහර බල්ල ෆලස්තීනුගේ ඉස්රායල් මිකියා වෛරගානුනි එන්ටිටි උෆදුනුග නතිජා ගොතුන් ඒ සරහද් ගොනි කුරියරුන් නුජිබෙන් ගොතකවිස් ඉස්රායල් මිගෙන්දනි ඉස්රායල් මුලි තන ඩොමිනේට් වාගොත ඒ සරහද්දුගේ වෙස්කොමකුම් බාර්වරිකම් හොදිය නුදෙන් වෙගේ එවිම ඒ සරහද්ද මියොනනි දුනියගෙන් මේ කොරියන් නාරා සරහද්ද තව ගොතුක මියොනනි සරහද්ද ගොතුක මියොනනි අබදස් කොම්මස් හංගුරාමේගේ තෙරේ රිෆියුජින්ගේ මස්සලයා හංගුරාමයා දෙගෙන් ගොස් අනියාවරිකම දෙන් අනෙක්කා සරහද්ද ගොස් දෙනවයි මේ බාර්වරිකම් හොදන් මසකේ කොෆිය එකන් දුවාලාන ඉස්රායල එකනි බාර්වරිකම් නෙජේනි එම මීචි වරබ්බඩ ගුලේ මි හුලවුන්ගේ ජියෝපොලිටික්ස් සාස් එතන එම මිතිනේ ඉකුවගෙන් යහූදීන්ගේ මේ නැරටිව්ස් ආ දීනි එමිහුන්ගේ දීනි යෝල ෆිකුරා ප්ලස් ඉස්තිමාරි ජියෝපොලිටික්ස් ගේ බේනුමා මිහුරි හාච්චක ගුලිගේ මි ඉස්රායල මේ වාගිරුම් දනි ඒද දෙගෙම එයා ගුලිගෙන් දෙම්මි හදාගතකි ඉස්රායල් කුරා හොරියාකමක වාගිරුවනි දෙකො මිහාරු මේ වාගතකි වර ෆාල්කම් බඩු ගතෙක්ග මේ ජරීමාත මේ මිහිංගමුන් දාති ඉස්රායල් මේ දෙන් මේ අලගොන කොයි මේ බුනේ නැරටිව්ස් එමුනකේ අනියා ලිබ්ෆාවා බයිකේ වික්ටමිකේ කියා මේ නැරටිව්ස් වර බඩ ගෙල්ලිගෙන් ඉච්ච මේ ආරේ මිහොන්න මීති වර බඩ මිහො මී ගාගනක මීගේ සතේක මරකන් හරු කුරින් එමිහො බිනා කුරි ෆිකුරෙ නොනි නැරටිව්ස් නොනි සර්දියයි මි සර්දියා මිහාර හිඟෙච්ච ඒතෝ මිහාර එහෙම වෙගෙන්ගේ දෙම්මේ අනේ මි හරකාතුක ෆරාතුන් ෆාහක් කුරි බේෆුලාසේ ඉදාඩි ශාකිරුසේ ඉදාඩි යවාක් මි ආමු වරබඩ මියන් හේලුන් තෙරිවිච්චි ආමුන්නන්ගේ යහූදි මිහදනේ දොගුක එමිහුන්නන්ගේ මිහාර මි මිහිංගනි ගතුලාම්තකෙක් එකම අදිවසින් ගොඩානවානි යුරෝපා ඇමරිකාගේ සරකාර්තකම් වෙති හැම ෆාඩකක් දෙන් අනෙහිම් බලාකම ඉස්රායල් කුවරියන් නුකර එහෙනමස් දෙන් කොම්මෙසොර කර අයිතුන් එහාවර තෙදුවාති මියොන මජබූරේ බොයි කොම්මෙස් ෆියවරතකින් අලා ඒගොතුන් දෙන් බය වර මදගොමකුන් ඉස්රායල් දෙකොළ බයි කල් ප්‍රෙෂර් තංග බකුරේ දෙතින් ගොමකුන් ඉස්රායල් දෙකොළ මෙහාරේ බොයි මි හතියාරුගේ ෆියවර සලා හතියාර ෆෝර් කොන්දු දිනුගේ ෆියවර දෙන් අනෙක් ෆලස්තීන ඉතරාෆුන් එකම හගීගත බදා ෆලස්තීන ඉතරාෆුන් කියන ගලකම කවිස් ෆලස්තීන ඉතරාෆ ගෙනෙන් අදි ෆලස්තීන දවලතෙන් ඉතරාෆ ගෙනෙන් අදි මි ඉස්රායලුගේ අනියාවරක නියුමක නුවෙන වෙන්නේ ඒක බදලුගේ ඉස්රායල් අදකොළ වරන් හාරකට ෆියවල ලම්වි එකමෙන් නුකරේ නොතෝ ෆලස්තීන දවලතෙන් ඉතරාෆුන් ලාගලකම එහෙනම ෆලස්තීන දවලතෙන් ඉතරාෆුස් මිහාර ෆලස්තීන ජීව හාලකම් සදාමතන ෆලස්තීන ෆරතම් බිමෙන් නැති අදෂ්නු දා බිමේ දවලතෙන් උෆද්දාක ෆලස්තීන දවලතේ රම්සී කමකි එනස් එවරුස් විකන් නගල එවරුස් මිවි ගස්සා ගරයතුම් මි කුරි වි ගුර්බානා අදේගේ තුරුන් දුනියේ ගරයතුම් විස්මිකම අදකොලත් එදුමා යුරෝප ගරයතුම් විස්මි හගීගතන් ඉඟුමා අදි හැමෙගත ගස්සා මුජාහිදුන් කුරි මසක්කතා මිහුරි හාච්චකා එක්කෝ මි හිසාබ විස්මි දියේ මිහාර කොමසරක දුනියේ ග ඉස්රායල් බහිසෝරුවේ ඉස්රායල් ග ෆලීග තිබි මිසාලක හම සීදා ඉස්රායල් කොම්මෙ කමෙක් කුරියස් එකන් දිෆා කරන් තිබි ගවම්ත මිසාලක ජර්මන් කාල ගවම්ත ඒ ගවම්ත කොමස් මිහාර ඉස්රායල් දෙක බස් පුනේ එකම ඒ දෙන් හම අනෙන් හම ඉඛලාස් කම එක්ක බොනා බහිකන උනේ වෙනස්සු ඒ දන්නවා ආදිස්
මාරුක ෆියවරෙන් නාලා දැන් ඒ මිහිංගා ඉස්රායල් මිහිංගා ජරීමත ක බලායරු එයා ඒ කවුන්ටර් අටැක් එක දෙයෝර කන්තතක නෝනේ මී කියස් ඒ වරපොඩ ජරීමත කක මිහිංගනියස් මියුක්කහස් මියු zamaanege midakani mi insani haggotaka mi chi ko ahaka dakka ada hilafa wa dakka dosteriga alun men kurimatiga bayakoyo haanti kolla bandange marada etu kita sateka trekto yoti Gaza ge sarhaddi ronga taashif nuwaddage ege heri kaabota kiti hutta ballo Palestine ge fansas fashas balekke ureggina ma bandu anhinu emihun etivi kaadu baliji kurata mihu bandu gonna darifola wani kongo detto mami hawani arun men anhinun naki balive inisure khas care benu wabe antenatal care min evves care no libi adi nudumuge tru kaabo et koles no libi kita kiruma into emihu darinna kirunu deve etibi emihun khanu benya kai mihu naka gata kunu deve neta kita kuda kudinto emihun tammatiga maruwani mi emme vulnerable group en noto mi maabandu mi hunna gaatun kirude mi hunna kuda kudinna mi emme vulnerable group de muskuli mi hun emme furato mi dani shahid we kaabota kesno jumu natija den tibi zuanu mi hun ko mesura kan hifata kan mi teri mesum zuanu shahid mo badde ema mi kantata mi feren alon me kuri matiga mi manzaru wes hama gaagana ka nufenna kam hadagana noto tibi de miharu ekala ahammum mikama de kulatte duati hamakin islamic qomta kuno ad islamic qomta ko bodatte de kannego mi europe ko miharu ahammu teduati europe leader unna miharu mi pambodu egen den emihun amunga pressure takame Palestine itarafa akas mi dakkani ekam dakkayros adis mi dakkani egem adis Israel himayan ovegen mi kan kurawa Israel kiweto Israel de ko dati ko fero nereni faaluga hamekan hatiyaren none Israel huriyaje ko dati ko fero mi kiyegen to Israel wa hisab mutwen jehena kam bone Israel de ko collectively fiol tak nereni kiyen wahi gawma kuma ke fiolen mi mevre maanu rakka halat kan ge janaka ege fahom inde mi dakkani Gaza mi hun uskurawa e waha dakkayno to me ka rais Trumpus ngiet anaka mi har Israel godo je se waha anaka dakka anaka ege fahom dakkani great Israel ko Israel ka itra fula kormi ema mi halato eggodakin ge tamengo beenowaki ebima verive fula korum bodu korum ehem mi maramun enon emi beeru korum ehem fula korum gos great Israel adi great Israel hisabu fudene to emi ko mes ehem narrative ne refan aru mi denna wan emi hom mi dini gotun dina mi kanta golumaki bayna lokwa mi gotun bazare ge ves urappan huri kamen none ves ka baare je bechino bayna lokwa mi gaanu ki dini fetta gawun kura gaanu none adi khas ko yahudin fata ki dini fet kam emi hom dukkam vyase badal ko fa fettakin ege ta washan takin bori den emi honge aslu sharia kam mi badani tawrat kes badal ko fengi den emi hon ule gota tawrat huri kantatta amali gotun tanfiz kuruma emi hon hadafuna fata miken talmud mi talmuda tawrat gowe mi wahakata emi hon lief ege suriya fatek genno ema egotan emi hon mige sababu taken kutte kiya fa mi kam mi justify koreni mi ka dini nazariyata Nengal mi Palestine ke halat gawah ka dakkamun dairu ka mi Israel mi de udwane hamlat hoga iturang hama mi jawad spa ko fe mi ಕಾಣೆಚ್ಚನ್ನು ತಬೋಣೆಚ್ಚನ್ನು ನಮಗೆ ಸಬು ಮರು ಆಮಿ ಹುಂಗೆ ಆದತ ವೆಸ್ ಇತುರು ಮೊಮ್ಮಿ ಅನ್ನಣಿ ಮಿ ಫಲಸ್ತೀನ್ಗ ಮಿವಗುತು ಕೊಮೆಸ್ ಜಮಿಯಾಕು ಮಿ ಏ ಕಾಣೆ ತಕೆತಿ ಫೋರ್ ಕೊದ್ದಿನ್ಗೆ ನಮಗ ಹರಕಾತೆ ಕುರಿಯ ಗೆಂದಿಕಂ ಗಾವಿ ನಮವೆಸ್ ಎತನಗೆ ಕಾಯ್ತಕೊಳ್ಳು ಬಲಾಗೋಸ್ ಹುಣ್ಣ ಕುಜ್ಜಾವೆಸ್ ಅಮರುವೆ ಅಮ್ಮನ್ಸರ್ ತನ್ವತ ಏ ಖಬರ್ ತಂಗ್ ಅಮಣ್ಣ ಏ ಪಾಲಿಬೆ ಕೆನತೋ ಮಿ ಇದನ್ ಫಹ ಕುರವಾಫಿ ಹಮ ಬೋರ್ಡರ್ ಕ ಮಿ ಸರ್ಹದ್ದುಗ ಹಮ ಮಿ ಕಾಬೋತಕೆತಿ ಹಿಫಾಗೆನ್ ಆಸ್ ඔයි ලොරීත නුවදෙවේ එතනුග මඩකොක්ගෙන් ඔයි කම්වෙස් මී ෆලස්තීනුගේ මී එහාදත් කෙනතෝ සිෆකුරපාන් මී ඉගේත මී ඉස්රායිලු මී ගස්සාග මිහිංගා කන්තක් ගණකී හම සීදා අස් ෆලස්තීනු රයතුම් නස්සු නත්තාලුම හම වරබුඩ රාවෑ හිංගා කන්තක් ගොතුග හම එංගිගෙන් දනි වර්ගන සොබ්තක හුරෙගෙන් අස්සු මී හම අනෙන් යෝලකො මිහින් දක්කා වාහකෙන්නු යෝලගෝවල් මෙන්නු මී කිගේතෝ mikan engeni alif dalun war rangala mi idanna wahen furatama mi kanta feshunirum feshigen alif dalun migendi onruwa jamaaenge alif daluge palestine ge refugee net ka khas ko fa jamaaten no jammiya ngeta
UNRWA jamaa medir ko Palestine Gaza kaabatu ke demun gendi kam airways UNRWA jamaa ta pressure wade Israel kaabatu ke nuwadda ehnawas war digmudata kan me kan kori gaagana ka mi fasfara ka maskurin UNRWA beer kolli UNRWA ඉම්බකත් කොරියරක මිදරජේ කන්නුදේ ඒරුගස් එකශිගවරක කාබෝතක වෙද්දුම ෆුරුස්තෙන් නුදේ ඊශ්‍රායල් දෙනක වද්දා කාබෝතක ච බොංගලා කාබෝතක තාලා එකන්ත විස්කුරි එනොස් ෆහම් මෙහෙදුගත කි ඇමරිකා රයිස් ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් වෙරිකම වඩාගතුම ෆහෝ ඊශ්‍රායල් ඇමරිකා ගොලිගේ මෙහෙදුගත කි මි උෆෙද්දි ගාසා හියුමැනිටේරියන් ඒජන්සි කියා නුනි මොසසා කියා මොසසයි මේ මිකෙන අරේබෝ මිකෙනි මොසස් ගාසා අල් ඉන්සානියා Gaza humanitarian ane Mosesa ngeto Gaza ge insani hak gota ka behe nuniya insani ehiya behe ekan nerangala gota insani ehiya behe Mosesa enamuga Mosesa ngfaddaage waran hiletteri gota ka namuga miyotti insani ehi for kodde Mosesa namuga kamuga mihun katila Mosesa mihun badajjassa Mosesa ngeto namuga mi ehi for koddinuge इंसानी ही दे गज़ा इंसानी ही दे मोससा है मिकी नहीं ये तो गज़ा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन एकम खामो आमली को तो मिक हिंगनी गातुला आमली को तो मी हम बड़ा जैसे मी मोससा के मितिवी अमेरिका में हुना इस्राएल के मी हुना मी के तेरे के बतिवी इस्राएल सिफांग के तेरे को रफ्ती मी हो इस्राएल की जासूसी इदारा को रफ्ती मी अमेरिका के waran me kala emihunge me background waran nuba mihun sifange tere gole wargina dossefa ekala boda jarima thingati me iraga afghanistan tantar boda jarima thingati mimihum mi mosasa verin namitibi mi tamfiz kor mitibi mihun dem mi mosasa me hadagota kiyes de UNRWA beer kolla aliftar UNRWA ya mi tumat beer kolla mi konkal tumat te mi fas hamas kuri mi kan takuri ngeto mi tumat kuri UNRWA Hamasa wage irwani Hamas bunagen hadani Hamas kabot ka for ko deni den hama egot karno to mi hospital taka bongala mes punya to Hamas ke bingara sa ke mita hori den kiya komme ka korang mi hun mi yahudi komme justification e dakkata timando mi kam mi koran jehini mi him wegenne kiya komme ilzam taken alugata egotan kuya hospital ta sala kuri detta bongala ade ge turun etana sifam fonwa ekam එවස් මුජාහිද කෙතන කොන්න ෆෙනේ එවස් මි බින්ගරාහෙන් එතන කොන්න ෆෙනේ මි හතන ෆෙනි ෆෙන්නේ আদি එමිහුන්ගේ මිහුන් ඉස්රායලුගේ අසීරුන් හයර් කොෆා තන එවස් නු ෆෙනේ එතන කොන්නේ එක මිහුරිහා වාහකතක දක්කා ෆෙන්නතෝ හොස්පිටල් තස් හලා කුරි හැම ඒගොත මි UNRWA කුස්කුරි එතුමත් හමාස වාගේ ඉරවනි දෙමින්ගොස් මිකාතුමත් කොෆා UNRWA මිහුන් UNRWA ගේ තෙරෙන් බල්ලෝ දුයිසත්තේ වරගෙන UNRWA ගේ මොස්සෆුන් ඉස්රායල් මරාදී දුයිසත්තේ වරග UNRWA ගේ මොස්සෆ් මේ හතර මරාදී මේ අලිෆ්තාල් මොස්සෆ් එම්ම මිවරුගේ බොඩ අනියාත ජරීමාත මිහින්ගනි දෙන් ඒගොතන් හදා දෙම් මේ මිහු බේරු කළා එමන එව්ස් කාලා ටාස්ක් එව්ස් කොතක මේ UNRWA එක හවාදන්න නුකුරු නොකෝ මේ බුණා මේ ඉන්සානි හියේ කියා ඉන්සානි හි මොසයි කියා ගazza මොසයි මේ උෆද්දි ඒක මිතිබෙනි එමිහු බේනවා මිහු ඇමරිකා මිහුන්නා මේ ඉස්රායලුගේ මිහුන්නා දෙම් මිහු මිහදාගත කී කාබෝතකති බහ තන්තම් මිදහල්නි වර දුරුගා war kura koda it koda de furto me hada gote ki kaabota ki war bada mahrum kollani bahrum kolla kal ha honuka ama den kitem me duruga huttas kaabota kiti beenum wa ha honu kamuga miha honnani mulin ehen kala visnu me gade to mulin ehen kala suluka geena honnani algon mennen geena to algon men imsa ka eddu nuka huttas algon mennen kore ihsas ruli gadawane den insani to biyengi e insana lawafani kaabota kiti kagen ulen adi janawarus fena මිචි නුදිබේ මියකු මිචි හොදන් දාන්න તો කොම්මෙ තන කවස් මි හදනි වර දුරු දුරු ගමි මි තන්ත මි හදාක් මි හොන්නනි බල්ල එත්තන ක අනෙත්තන ක දෙතරේ වල 12 කිලෝමීටර් 20 කිලෝමීටර් ෆෙම් ෆොදන් හොදන් එතන තන ඉබදේ 12 කිලෝමීටර් හිඟාෆ හොරස්කොෆ හිඟාෆ කුඩ කුඩ කුදින් අනක මි දොසර කි මි හොණු මොසුම් දුනියක නොදන් හෙමිස්ෆියායන් ඒ සරහද්ද හොණු මොසුම් මි එහිම ගද අවි උන්නානි den ka ingodana gazza ko bato hiyawa hikam mihar huriha tantan huri bon ala hada kolla emma midani
හැහුණුකම්ගේ තිබේ ඒ වේනුග මිදනි ෆෙන්කොල ලිබේතෝ නුනියා බැක්කොල ලිබේතෝ නුනියා මිරිහ කොල ලිබේතෝ නිරෝෂි කොල ලිබේතෝ පාන් කොල ලිබේතෝ 12 කිලෝමීටර් හොරස්කොෆ් හිඟා දාතනු මි දායරුග මිහුණනි මිහා මුලින් දෙවරුන් එවරු නේද දෙංගොස් කාබෝතක තිලිබේ දේ තනුක කිව්ග ජිහෙන් අදි බොන්න ජිහෙ දෙගඩීරු තිංගඩීරු හතරු ගඩීරු ඒ හුට්ටා මි එගොතන් හුට්ටා මි මරාලනි බෙද මිහිරි මික එම මියම් මි කියන්නේ හීලෙත්තර ගොතුග ඉන්සානේ හි දිනුග නමුග මිහු බරණි නේද දෙන් අනබ්බා මිහු මි හදාගත කි එමුණ කායත් කොල දීෆ කායත් කොල ෆෑන් දාබුණික ෆාතුම් බඩි ජමරාලනි මිගොතන් හීලෙත්තර ගොතුග මිකන් කොෆති මිහුම් බුඤ්ඤති මොන මිගොත ෂේ මිකන් කොරණි එබොට එමි ඉන්ටර්වියුත් දීෆ නේද මි අලුන් දක්වා කියන මි එමිහුම් තිබන මිගොත එකන්තක් කරන්න කිය බුණා වාහකතම මිගොත මිහාර ගාගනක 12 හවරගෙන මිහුම් හැමයිකනි මිගොත වෙස් ශහීද් කොල්ලා আদি කුරින්ති විදාලවි ෆස්තල සෙන්හස් මිහුන විශ්නු ගියත එවර මා ගිනකම වනේ අස්ලු හගේ ආද දාරාකම වනේ මිහාර නුවදිහා එහා හාක්ඥා මිහාර ශහීද් කොල්ලා আদি මිගොත බහමුන් ගෙන්දායරුග මිගොතම් බහ තන ශහීද් කොල්ලා මිහුන්නා আদি ඒගිතුරු නුදවේ මිහුන් තිබෙනත නුදවේ මිහුන් මි එක එක සවතක හවර ඉංගඩානවල ගස්සා කොම්මෙදු දිහ කුජ්ජෙගේ ෆෑබේ බුරි කොල්ලෙන් ජෙහි එමිහුන් ෆයිල් ලිෆා ගෙල්ලුමු සදාම වට්ටක මුලි හෂිගණන් ෆිත්‍රි දානති වකිසාව කොන් ජෙහිනි ડોක්ටර්න ජෙහිනි ෆෑබුරි කොල්ල ඒගොත දිහ බාර කුදින්ගේ ෆෑබුරි කරංග බෙදෙහි මි ලකු දින්නේ ඉංගෙත ෆෑබුරි කොල්ලංග බෙදෙහි එම ඒ හාලතුක ගස්සා කන්තන් ඔති දෙකුණු බෑෆලෙ තිබ්බේතෝ ආදේ මිතනුගේ ඉතුර දිවහරාජික ෆන්සාහව්වරේ ගින රෂුග අල්හම්දුලිල්ලාහ් මියබුන් එබ කුරියද්ද ආදීගේ ඉතුරුන් දිවහරාජ්‍යයේ බේරු එකි ගෞමතක දිරුලේ රයිතුන් හාසකෝ මි ෆස් ගෞමු මියදු එක්කෝ එවුන් කුරියම් මිදා ෆස් ගෞමතක උලේ දිවහේ රයිතුන් වෙස් මියබුන් තෝ බෑරවාකම් ෆාහකොල්ලන් ජේ ඉංගේතෝ ෆලස්තීන් මිනිවන් කුරේ ෆලස්තීන් 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 ආද අලුගණ හවාල් දෙෆෝති බෑවරු නම්බර් තෙක්ගේ වාහ දක්කම් මේකී මිකාල හගීගතුක මහල්ලකම් එහා ගුලේවෙස් වාහකෙන් නුහෙන් නමවෙස් ෆාහ කොල්ලන් ජේ අලුගණ මෙන් උතුරුන් දෙකුණම් මිතනුගේ දිවහි රාජ්‍යයේ හුරිහා රත්තකෙක්ගේ රයිතුන් තිබි ඉරුග ගස්ஸාග 2 බිලියන්ගේ ආබාදිගේ අලුගණ මෙන්ගේ අහුන්නා අහතුන් ඒ උලමුන්දනි වරන් නිකමැති දති උඳගු හාලතෙක්ග මේ අලුගණ මෙන්ගේ ආබාදිගේ ගෑගණක 4 ගුණ ආබාදිය මේ රයිතුන් එත්තනුන් අනිත්තන උතුරුන් දෙකුණු මෙද අනෙක්කා ඊයගේ වනි උතුරු ගෝලේ රයිතුන් අල් මවාසි දෙකුණන් අනෙක්කා දන් අංගාෆ මිහින් ගොස්ස එත උඳගු දති උඳගු තෙළුන්තගේ එත ගොතකම් මිදනි මේ හරකෑත්ත කුරිය ගෙන්දමු මේ සොහියෝනි මේ හරකෑත්ත එකතු මියදු මිවගුත හැමය $5 enhance haysateka haddiha mihu miwani maralefa shahid koffam adi ege iturun eta bawr ellakka $5 sahenga mihu miwani zaham kollevifa adi banda ingeto banda jassa kahabotaketi nudi alugonnu menge lokurimati alun menna miedu phone ge screen scroll kollevidane nota tv remote tv nivale vidane hennamas me mirayitunge hagige ingeto मी मिरयितुंगे हगीगे एबेफुलुन्नक मीගෙන් escape වෙවේ කෂෙන්නේ එහෙම් බගෙන් අල්ගොන් මෙන් මිතිබි උම්මේදු කණ්ඩානුලා නුකුමේ අල්ගොන් මෙන් දෙවුණු ගොතක අල්ගොන් මෙන්ගේ එහි එබෙෆුල්න දේනන් එහි බෝටුන් එහි ෆොඩුවන් කමුගා වියස් නොත අල්ගොන් මෙන්ගේ නෆ්සා රූහුන් ෆිදාවෙන් කමුගා සිංගේතෝ කොම්බෙක්තෝ තිබි මස්තිල් ලක්සෝත්තක ෆිදාවන් තයාර කොම්බෙක්තෝ තයාරතෝ මස්තිල් ලක්සෝ අල්මෙන්ගේ फुरतमा गिबलाएंगे तो एक गिबला के बिंग फलस्तीन की मिताना पितावा आलो में तैयार नु तो इंशाअल्लाह मिलियन गिरा इंशाअल्लाह मुस्लिमों मिकंग फतह कुरमट्टका इंशाअल्लाह कुरियंगता दान आलो में एकं कुरमट्टका दुनिया गानु तक हुरिहा चका एकता में मसे कुरमु मिदनी मुस्लिमों के आडू अदि इंसानियत कमुगे आडू फेतरुं गालो में मसे कुरमु मिदनी එකම ගාලමෙන් දෙමිති තිබෙන්නේ તો අලවන වාහක කුරුකල්ලාන එම් බෙෆුන්න ෆුර්සත් දෙමු අදි සෆාර අලු
ගෝලම් බේනුම්බේ මේ එව්වමගේ එම්මෙ මුහිම්මු එබ්බේනුමකි මිහාරු ගස්සාග හාසක දෙකුණුග රෆාග එත බෑවරු කාබෝතකිච්චියුන් ඔබේ අදි උරුදුන් මගුන් එරස් බෝඩරුන් වෙද්දුම බෑවරු කාබෝතකිත අලුමේ මසෙක් කරමු එබදේ හුරිහා කාබෝතකිච්චි එතිබි උට්ටුවාෆා ඉංගේතෝ ඒගේ බදලුග මතින් එදනි එහි වට්ටමු ඒක එගාර මිහුන් මිහාත නබ්බස්වනි ශහීදුවෆා මතින් බොලන් එහින් ජහා එගාර මිහුන් එවැනි ශහීද් කොම මේ කොංකාල ඉන්සානී වලතු කොබත්තෝ කියනතෝ අලුමෙන් ගෑග තිබෙන්නේ අලුමෙන් තිබෙන්නේ තෝ මිකමු ගේග අලුමෙන් ඔබත්තෝ ගෑග තිබෙවෙන් අලුමෙන් නැංගි ගේතෝ ගෑග තිබේ අලුමෙන් අඩුවේ සුපුලාන කුරවණු හුරිහාකම කුරාන අලුමෙන් ෆාහකොලෙන් ජේ දිවෙහි මතින් පෙට්ටිගෙන් තිරිය දිවේ හුරිහාරයි තුම්බි තිබි ෆලස්තීනයකගේ හැඬුල්තෝ අලුමෙන් අපදුවස් තිබෙන්නේ ෆලස්තීනයකෝ අලුගොන් මේකෙන් දැන් අන්නත් තිබි හුරිහා වෙරින්ඩා අදි හුරිහාරයි තුන්නා අලුමෙන් දරින්නා හුරිහාම අපදුවස් තිබෙන්නේ ෆලස්තීනයකෝලා මස්ජිද් අක්සායකෝලා එන්නතෝ ෆලස්තීන් 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 शुक्रिया मोहम्मद फ्री 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 फलस्तीन फलस्तीन आज वागुत कोड मायको अळुमे मिहार आवस्कोल्लम वेकिन कोडको मी फलस्तीना वे कोड कोड हिस्ट्री गे बाय कोरिया गेंदे मालू दन्नो है अब्दुल मी फलस्तीना वे सवार कोडको कोरिया गेंदे वच्च الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين لبيت بيفرني أقول من ميادو مي إبي أقول منك إبانو إبافا أخونا أختونك حقوقا أقول من إيه ما بيجي ما بيمك مسجد الأقصى يا ورهاك ما بيمك تاريخ إنجه آده taariyo kafawani mige etang karunet koringa to tinghas fassa saharinga to fassa saharu bima befulne agumenna kurugotaka ekangenje befulne allah ge man nabiyya ge arihuga efahriga abu zarru ge fan suwal kurabani allah ge man nabiyya kom miske toye emna bina kurawuni hadis kurawani masjid haram suwal kurawani den kom miske toye hadis kurawani masjid aqsa suwal kurawani demuga kihadu hebitoye hadis kurawani salis ahre mane ki allah ge man nabiyya ibrahim alayhis salam makkah galu kurawwa epahuga palestinuga bina kurai masjid aqsa salis ahre pahun bina kurawwi ade mane ki ibrahim ban ulu palestinuga issa ban ulu palestinuga yaqub ge fanu आदि यूसुफ के फानु उलु फस्तिनु के एक पका मिस्र बड़ा गन्नवी एक पहु मूसा अलैहि सलाम अल्लाह एंगे फस्तिनु वेन्नेम एक पहुगा यूनुस अलैहि सलाम जिहाद कुरव्वा फलस्तीन फतह कुरव्वी एक पहुगा अनकावेस मुस्लिमतुन गेल्लिगन दिया एक पहुगा दाऊद के फानु बड़ु जिहाद कुरव्वा एकले फानु अनका फतह कुरे फलस्तीन के बिंग आदे बैतुल मक़दस फतह कुरव्वी एक पहुगा सालिस अहर कम कुरव्वी एक पहुगा देम बड़ा गन्नवी सुलेमान के फानु अनकावेस तिरिस थिंग अहरु बड़ु बेगम वास्कम के बेरकम कुरव्वी आदे ए फलस्तीन ए बैतुल मक़दस ए मस्जिद अक्सा के वरागे सरहद दुंगे तो ए मुस्लिमों के बीमे एक पहुगा इतन नबियुन ने आदे ज़करिया के फाना आदे यहया के फाना आदे एक पहुगा ईसा अलैहि सलाम बड़ा गन्नवी आदे मस्जिद अक्सा के कारी गएंगे तो एक पहुगा बेफुलुं उलुव्वी कलेफान उलुव्वी आदे कोमेका एक गाउन तक पहु मुस्लिमतुन गेल्लिगन दिया ए पहुगा अल्लाह के मान नबिया वडागें एकले फान अल्लाह सुब्हानहु व तआला इसरा मिराज के पत्रकन देवा इसरा कुरव्वा मस्जिद अक्सा का नबियुन गा एकु आदे कले फानु नमाज कुरवी मस्जिद अक्सा के ए फलस्तीन गे तो ए पहुगा दें ए पहुगा दें आदे उमर अली उनके फानु एकले फानु फतह कुरवी हिजरान फानु अहरु आदे मस्जिद अक्सा आदे बैतुल मक़दस फतह कुरव्वा आदे मुस्लिम बनने यपहुगा आदे उमई दौलत अब्बास दौलतुगा रन जमान देखी आदे मस्जिद अक्सा वरागम सरहद kon taraki koregen dia ade yephuga ngeto yephuga muslimun teren khanun nikmu saubun anakkaves bodobegen ma gatla me hinga ade haddi has muslimun gatluko ade masjid aqsa atli ade islam dinuga aduvun ngeto ade anakkaves ade imaddin zakke nikunnawa nurdin zakke nikunnawa yephuga salahuddin wadagen anakkaves ngeto masjid aqsa ade masjid maqdis fatah korevvi ngeto yephuga anakkaves muslimun teren khanun saubun masjid aqsa gelligen dia anakka singato saifuddin qudus nikum wadagen ade
aynu jaat hanguramaga ade mogolum bali kurawwa ingato ade bodu hangurame kurawwa masjid aqsa fatah kurevi masjid aqsa rahage ma bintu fatah kurevi masjid aqsa fatah kurevi ingato epoga kommeka dengei islami bodu welcome ge duwaswar ade usmani khilafe epoga edwaswaruga eki dawanta hoga masjid aqsa ya warage ma bintu taraqi kurevi idme kurevi gem bodu kurevi gen dia kobegas epoga ingato epoga ade epoga dengei ma undagu duwastake ewaga dakkashi ansor Allah subhanahu wa ta'ala agomen masjid al-aqsa ga namaz kum tawfiq devash Allah subhanahu wa ta'ala Gaza ge muslimunna mujahidna asu devash amin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh lo koba aba inga gowalan free ಹುರಿಯಾ ಬೇಫುಣ್ಣ ಆಗಿನ ಫದಾಮ್ ಅಳವಳ ಮೆಂಗೆ ಮಿ ಎಬ್ಬುಮಕಿ ಮಿ ಫಲಸ್ತೀನು ಕೊಫೆಂ ಹಿಸೋರ್ ನತ್ತಾಲು ಬಟ್ಟಕ ಅಳವಳ ಮೆಂಗೆ ಎವ್ವ ಸುಲ್ಹವೆರಿ ಎಬ್ಬುಮೆ ಎಮೆ ಮಿ ಎಬ್ಬುಮ್ಗ ಅಳವಳ ಮೆಂಗೆ ಅಮ ಸುಲ್ಹವೆರಿ ಕಮಾಯಕೀಗ ಗೋವಾದಾನಿ ಅಳವಳ ಮೆಂಗೆ ಗಾನೋನಿ ಹುದೂತಕು ತೆರೆಗ ಫಲಸ್ತೀನು ಕೊಫೆಂ ಹಿಸೋರ್ ನತ್ತಾಲುಮ ಮಿಹಾರು ದೆಂಗ್ ಅಳವಣ್ಣ ಮೊಹಾತಬಕೊಂ ಎಚ್ಚ ಬುಣದಂಗ ಅಳವಣ ಮಿ ಗೋವಾಲನಿ ಸ್ಟೇಜ शेख आदन निशान एबन इतो शेख आदन निशान awara fulakon ali alwadane asu bayfaru bay befolnage be hiwe migottan evva gedarin takaki mi bekaru useless kankama ehmima e dini gotum wes adi insani gotum wes mige muhimmukama sheikh ali alwadane الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال الله تعالى وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر أما بعد طبعت مسلم أخونا أختنا أقول متنا جيفة متبي كولي وري كولي مجاك لغا كشي نو أقول ميادو متنا جيفة متبي أقول نعين أمته كمغاوي هندو أقول نعين أمته كه एक गुणवाना उम्मतों के एक बया अनिया लिबी ज़ख़म लिबी एमी होंगे तत वेने तहम्मल कुरमुंदायरो एक मुका आलुगुन में हनुन उतिबेने थी कोम्यकस मीफादा एवं तका बेहेगो तो आलुगुन में नंगाडुए बेवे कौन नस्रे के ये आलुगुन में देवेनी मीफादा एवं मको आदि हमें आलुगुन में नंगे बाडु इवे मुनाती की वह ये एमी हो यहूदिन हमला देने एमी हो नंगे बोडो मुसीबाता भाजाड़ू गंडे के तेरे वेट्टी के दिए ए हमारा दिनी में नो लोवेत मुस्लिम अखुन्ना अख्तुन ने देने गंडवा मुस्लिमों के बीमा का काफरों गरा मुस्लिमों के बीमों खावते के मिंवरो ए भी हों हिसार कुरिकम का वीनवेस ए बीमे बिनिवां कुरुमट्टा का जिहाद कुरुमा की उम्मत के हुरिया इल्म रिंग इत्तिफाक वे इज्मा वे लवाफा वे फर्द आइनक कमा ए यालुन में फर्दो नबात कुराफना नुकुलदान वेच कम गवान मा कुलदों तेरे कन्ने कम गवान मा ए आज ही कहते भी मुस्लिमों ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान को दिव्वा फैबवे जाहिदुल मुश्रिकीन बिअमवालिकुम व अनफुसिकुम व अलसिनतिकुम तियबामी हों मुश्रिकुन ना देखो ले जिहाद कुराश है तियबामी होंगे दूतकुं तियबामी के मुदानो तियबामी के नफ्सु तकुं ए मालूम में दुलुम वेस नस्रु देवे ने मिफादे एवं तक की मी के सबबों algon men hanu nutibene kama algon men muslim akhunna akhtunna ge libe munda niyata ka hanu nutibene kama algon men ruhi ken nutibene kama dakkala e akhunna akhtunna ves hinga me jehon genwe tene evon take me evon take algon men tereng mikama me do ghafil we fawa nidi fawa eta be ku nidin hela wala evon take mi ado algon men na kiga mi evon intizam ko मी बेले हेटुमो का एम में गुरी सब का हरकत तेरीवा बे जुआनो नकी खासो को जुआनो नकी आलगुंडु का तो का विदालुई तीमन्ना में न मिकमो के लो हुड़वनी मी फदे फुमा गुंडे मिया तो फर्द फसनमा बराबर तीमन्ना में कायम करो में उम्मत नस्र लिबेनी आलगुंड में दीन अंगे बुरी रुजुआ वेगें मी फदे वंता का के आलगुंड में दीन अंगे बुरी रुजुआ उमा गोवाले वे वंता मी फदे वंता का आलगुंड में
Allah ke deenu ke shi'ar ta mativeri kurani e aniya libunu muslimun nattaka hiyo dua koddeni adi hame yakega algon men helawala ummate mi bina kurani miyadu kureve kuda kuda kame ekama ku madama mige natija miyavre fulave boduweke nigadane kame algon men denegannan jehe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadisul kurafani al muslimu akhul muslim e muslima kiyane muslime ke akhe ke la yadlimuhu ena ge akhaya ganiya verenuwe adi ene wala yakhdulhu ena nikameti kollan dukon nule nikameti kollan dukon nule algone visnadama algone ge lobete akhonna ukhtonta bola bongala emiyunge gedora achi edani fundu fundu kollamu emiyunge hashita kudi kudi wamon edani algon menge akhonna ukhtonta khasoko kuda kudin bandu ha hunu kamuga marwa mong edani duniya dukoge dani shahidu mong edani algon mege hittaka kihine to ke wadi algon men adiya veriya nuwana me algon men ebi nikmeti nu qur'ana me Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baya ko dewa fawaru kihine to algon men hanu tibeni e manzar ta algon mege lokurmati ga medu fenna mundairu ಮಾಬಡು ಆಖ್ಯನು ಏ ಅಲಾಲ ಬೊಂತಕ್ಕೆ ಬಾರ್ಗದ ಕಮ್ಗೆ ಸಬಮಂ ಬಂಡುಕಾವ ದರ್ಫುಳು ಬಂಡು ಫಳಾಗೆ ತ ಹಿಸಾಬಕ ತುರಗೆ ಎದ್ದಡಿ ಕಿಹಿನೆತ್ತು ಅಳ್ಗೊಂಡೆ ಕೆವ್ವಾಡಿ ಅಳ್ಗೊಂಡೆ ಹಾಡು ತಿಬೆವೇನೆತ್ತು ಅಳ್ಗೊಂಡೆ ಆರಾಮುಕ ಖಾಬು ಹದಾಗ ಅಳ್ಗೊಂಡೆ ತಿಬೆವೇನೆತ್ತು ನೋ ಅಳ್ಗೊಂಡೆ ಮಿಫದೆ ಬಂತ ಕಾಮಿನಿ ಕುಂಡನಿ ಏ ಮುಸ್ಲಿಮ ಹುನ್ನ ಹುತ್ತಂಗೆ ದಿಫಾವುಗ ಏಮಿ ಹುನ್ನ ನಸ್ರು ತಿನು ಮಟ್ಟಕ ಜಾನ ಮಾಲು ಹೇಲುನ್ ತೆರಿ ಕುರ್ವ ಉಮ್ಮೆ ಹೇಲವ್ವಾಲ adi kuriyago jail taka mikamuga nasru dene bayaku nerumattaka pisnadama algon menge nikametika khane bone chenneti emiyum banuha hunukamuga mara hangurama kuramundairu algon men nange tana khane bone chevedene gotennete algon men nange border to hura salafa wadene gotennete mi to algon de billion muslimonge halataki mi ummatuge halataki mi to ek ummataki إن هذه أمتكم أمة واحدة الله وحي كرفا فنيت يبا من جميع أمتك إن أمتك إن هشيكندك مثالو إك غنوانو كا وين لايف كانو أنا مولي هشيكندك وين تحمل كرافة دان ميادو ألغون من سي تحمل كرام ألغون ميادو ميري كندني حصارو فوالو آلوما حصارو نتالوما ميادو مادو عددك بيا كندني ekama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge haya pule salgone balalama eduahu aniya libunde kamatta kai be kanu madu madu nikume quraishonge mushrikонge gafila taka dima kuramudiya Allah taala huda devani udina lil ladina yuqataluna bi annahum bulimu Allah taala huda devwa fe idna devwa fe eba mi hunna dekolan nikoton eba mi hunna aniya libunu kamatta ka ade Allah taala kuladum watta wodigenve wa inna Allah ala nasrihim ay mi hunna nasru devu mattaka ಕುಳದುಮತವಡಿಗಂವೆ ಮಿಯದು ಮಿ ಕುರಾ ಮಸಕತ್ಕ ನತೀಜಾ ಮಿಯದು ನುಫಣಿದಾನೆ ಏಕಮು ಬಾರ್ಡರ್ ತ ಫಳಾಲಾಫ ಏ ಹುರಸ್ಕೊಲ್ಲಾಫ ಆಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೆ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ವಣ್ಣಾನೆ ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಆಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೆ ಎಬಿ ಹೊಂಗೆ ಕಣ್ಣಿ ನಿಕಮೆ ತುಮ ದೂ ಕಣ್ಣುಲಾನೆ معذرة يا أهل غزة معذرة سامحونا لن نترككم أبدا غزة أهلويرين آಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೆ ಮಾಫ್ ಕುರೆ ಆಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೆ Tialo bete akhona ukhton ekani umaddu ko shennulanam algon me kuren huri hurihaka me kuranam mi fade vontaga ki algon men egoton mi istakon helu teri kurwa gowala mi honna mikam ge hibbar dinu wattaka bawa evonta mige natija miyadu nuvenunas madamadi fennani inshallah hurihabe funwes ikhlas teri wada gannawa Allah ge deenan ebere rujuwa wada gannawa Allah ge nasruwani waragatuga ala inna nasrallahi qarib dannashi Allah ge nasruwani waragatuge algon me majusfe hiddati we fami wani ekam mihar we semiyo kamyab hodaf eme wani Allah badal ko fa shahidun ge gotuga mativeri ni'mat libi fewani ವಿಸ್ನವ ದುನಿಯೆಗೆ ಬೋಡತಿ ಭಾರತಕ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯ ಹತಿಯಾರ ಹುರಿಯಾಚ ಕುರ್ಮತಿ ದೇಹರು ವಣಿಯೆ ಬಂಡು ಹಾ ಹೂಣು ಕಮ ಕಾಣೆ ಬೋಣೆ ಎಚ್ಚಲಿ ಫಣೆ ಬೇಕು ಸಾಬಿತು ಇಲಾಗ ದಿವಸ ತಿಬಿ ಈ ರಶುಗೆ ಹುದುವೆರಿಂಗೆ ಬಂಡು ಹಾ ಹೂಣು ಕಂತ ಅಮಲ್ ಕುರಮುಂದ ಐರುವೆಸ್ ಏತನ್ ದೂನು ಕೊಂಡ್ ನುಡಿ ಕುಮೇತಿ ಮೆನಿ ಕೀವೆತೋ ಆಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೆಂಗೆ ಹಕ್ಕುಗ ए मुकद्दस बीमा मस्जिदुल अक्सा के हिमायतुगा अलगोंड मेगे बदलुगा मियादु एमी होगे दनी ए जिम्मा अदा कुरमु ए वाजिब अदा कुरमु देंग अलगोंड में मियादु अलगोंड में देवेंगे नसरनु देथिवें हेवाने तो
ಹುರಿ ಅಬೇಫಣ ತೆದುವೆ ವಡಾ ಗಂಡವ ಹುರಿ ಅಬೇಫಣ ಗಾವಸೆ ವಡಾ ಗಂಡವ ಅಲ್ಲಾಹ್ಗೆ ದೀನೆ ಬುರಿ ರುಜುವ ವಡಾ ಗಂಡವ ಏ ಲೋವೆ ತಖೊನ್ನ ಅಖ್ತುನ ನಸ್ರು ತೆನು ಮಟ್ಟಕ ಕುರೆಂ ಹುರಿ ಹಾಕೆ ಮೇ ಕುರು ಮಟ್ಟಕ ಆತು ಕುರಿ ಒಳಾದವ್ವ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೆಂಗೆ ಮೇ ಉಮ್ಮತ ನಸ್ರು ದೆವ್ವ ಏ ಅನಿಯಾ ಲಿವೆ ಮುಂತ ಮುಸ್ಲಿಮ ಖೊನ್ನ ಅಖ್ತುನ್ ಅವಸ್ nasrakun nasru devva ekam salame ko minju ko devva ande algo menna e matiweri bi matiyumge fursat devva masjidul aqsa ga namaz kurumuge minwaru ko devvashi wa sallallahu alaihi wasallam barik ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ad warak asarugada waha kole shukriya she den alulmenge waha alulmenna waha kole dakkawani shifsan ki mi dive rajyage leading a journalist Huria Befurna Igan Fadang Yahuding me Hisor Kokkofoing Otung media foruma Dunia Forumataka M Gade Kurakamaki journalistum Mara journalistum Benko Palestinum Ge Habaru Dunimuli Dunia Forumataka Kura Maseke Egotung Etang Eta journalist Nevani me October Hataka Meda Hame Marava me Dunia Tariugas Efara Mikal Hangura Meg M Megina journalistum Marafa kama record adeka Marafa kama record korefa adadu takkenge bahur ehme mami journalist ge haisiyatum mi shur fala kolluma alonu goadana shifsana Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين إسلامي أمتك ككلما إسلامي أمة ميدو تحمل كورن جهفاوا وين إحساس كوربيجين متنا وداجين ألغر منك مي أمتك إفن تكان ألغر من مي أمتك إبابن تكان دكاد وما متنا وداجين تبوي إمها بفلوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ميدو ألغر من متبي ألغر من فلسطينو هنغني كون كانت تككم ورا رجالن إجيجين هس ألغر من ميدو إبا إنجي غزاغا كودكودين بادوها هونو كموغا مروامون إبا داكا ألغر من إبا إنجي ماين تُتُّ كودين غوياجين hospital تك ودي فاروا كورانه بيهن نتي إماينجي أمتيغا bali tuttu kudin e baliga maruwegen datam balan doktorunge batibeka algol mennan ebe enge baduha hunu kamuga ekkala kujja maruwe manzaru balan inna doktor maruwegen datam balan narus miha innaka algol mennan me manzaru ta fene algol menge phone e manzaru tange ba ade tv ge screen takange manzaru tange ba geneve algol mennan e venta hoge adu ebe ive e mammange ades tan algol menge comfort amye de ba ade sababaka hore ei Gazaga warang hivvara ekiga warang azuma ekiga masekke kura newsweringe bura masakkatu duniyege ki kankolta hoga newsweringe namuga newsweringe tegolwage masekke kura faraytaka haqiqi newswerikam ki ko baka newswerikam go hunnanje hivvara ki ko baka newsweringe azuma ki ko baka dakwa adini Gazaga newsweri wakeweke nantan alugol men meogutu dannawa nulikam obvious Gazaage newswering e masakkatuga e heda kori wagutuge terega miyada hameya 7 August 2023 වන දුවහම් ෆෙසිගෙන් 10 මාෆ් කරවate 7 October 2023 වන දුවහම් ෆෙසිගෙන් 10 August hameya 2 අඩ්ඩිහෙවර ගින newswering ඉස්රායලුන් qatulu kollafi shahidu kollafi sawbaki kobato ඉස්රායලෙන් එගේ මි newswering ge කැමරාත මි newswering ge microphone ta amaz womun edani haqigen hama kurmakka e hagige kasfuwa kam wanya hamawa kam wanya duniye himenu nonnaneka miedu ekkale america ga hulaguge eki qawm ta hoga university ta hoga research center ta hoga madani jammiya ta hoga falastinu ge dida vihuramun dani Gaza ge newswering e masekke kurati algol men divehi huriha newsweringe namuga algol men bainal aqwami newsweringe fraternity ya aila ya goalam beenuwani Gaza ge newswerin ki misal ekkamuga balage namuna ekkamuga balage algol men hagigen hamakurun iskurashe Falastinu ge higamun
ಇಸ್ರಾಯೇಲು ಹಿಂಗ ಮುಂದ ಲಾ ಇನ್ಸಾನಿ ಜರೀಮಾತ ಅಳುಗೊಳ್ಮೆನ್ನ ಹಮೆ ಕಶ್ಫು ಕೊದ್ದೇಶೆ ಗೆನೆಸ್ ದೇಶೆ ದುನಿಯೆ ಹೇಲುಂತೆರಿ ಕೊದ್ದೇಶೆ ಏಗೆ ತೆರೆಂ ಎ ಉಫೆದೆ ಹೇಲುಂತೆರಿ ಕಮುಗೆ ತೆರೆಂ ಅಳುಗೊಳ್ಮೆ ಮೇದು ಮಿತನಂ ಎವ್ವೆ ಮಿತಿಬ ಅಮಾಜು ಎಬ ಹಾಸಿಲ್ವೆ ಅಳುಗೊಳ್ಮೆಂಗ ಅಮಾಜಕಿ ಕೊಬಾತೋ ಅಳುಗೊಳ್ಮೆಂಗ ಅಮಾಜಕಿ ಹಿಸೋರು ನಿಮುಮ ಕಗ್ಗೆನೋ ಬಡುಹ ಹುಣು ಕಮುಗ ಎತ್ತ ಸತೇಕ ಕುದಿಂ ಕೊಮ್ಮೆ ಹಫ್ತಾಕ ಕೊಮ್ಮೆ ಮಹಕು ಮಿಯದು ಶಹೀದುವ ಮುಂದ ದಿವು ನಿವುಮ ಕಗ್ಗೆನೋ ಎಹೆಂವೀಮ ಮಿಯದು ಅಳುಗೊಳ್ಮೆಂಗೆ ಮಿ ಎವ್ವುಮಕಿ ಬೈನಲ್ ಅಕ್ವಾಮಿ ಮುಜ್ತಮಾ ಬಲಮುಂದ ಎವ್ವುಮಕ ವಾತಿ ಅಳುಗೊಳು ಬೇಬ ಬೇಣುವೆ ವರ ಕುರುಕೊ ಇಂಗ್ರೇಸ್ ಬಹುಂ ಅದಿ ಅರಬಿ ಬಹುಂ ವೆಸ್ ದೆತಿಂ ಬಹೆ ದನ್ನವಾಲ ಅಳುಗೊಳ್ಮೆಂಗ್ ಎಮ್ಮೆ ಫುರತಮ ಅಳುಗೊಳ್ಮೆಂಗೆ ನೂಸ್ವೆರಿಂಗೆ ಫ್ರೆಟರ್ನಿಟಿಗೆ ಫರಾತುಂ ಅರಬಿ ಬಹುಂ ಅಳುಗೊಳು ದನ್ನವಾಲಂ ಬೇಣುವಣಿ يقف المجتمع الصحفي المالديفي بكل مكوناته بثبات إلى جانب الصحفيين الفلسطينيين والقلة الشجعان من الصحفيين الأجانب العاملين في غزة وفي مختلف أنحاء فلسطين وندعو جميع الصحفيين حول العالم للوقوف تضامنا مع إخوتنا وأخواتنا في فلسطين ونحن كمالديفيين ندين دون أي لبس العدوان الإسرائيلي ضد سكان غزة والفلسطينيين عموما كما نحث المجتمع الدولي على اتخاذ خطوات عاجلة وحاسمة تشمل المطالبة بحماية الصحفيين العاملين في غزة والتحقيق في هذه الخسائر وضمان حرية الإعلام واحترام القانون الإنساني الدولي هم ميغوتا إنجليز بهم بسالغور دانوالم بينواني The Moldavian journalistic fraternity in its entirety stands in unwavering solidarity with Palestinian journalists and the few courageous foreign journalists working in Gaza and across occupied Palestine. We call upon journalists everywhere to join us in this stand to raise their voices in defense of press freedom, to break the silence that oppression depends upon, and to ensure the stories of the oppressed reach every corner of the globe. We remind our colleagues in the global media community that journalism is not merely a profession, but a moral obligation, one that requires us to confront injustice, to shine light in the darkest places, and to create awareness about crimes against humanity, no matter how powerful the perpetrator is. Algod wahakko nimmalamu algod goalam beenuwane algod men emmenna algod menna kurewunu kame kuramvi Falastinu ge rayitum medu tahammal kuramunda veena taklif taka eke kulunta ehem mihunna bunedinuma ekamuga nuswerina kurwengo masekke nuswerin kuramvi fardi haysiyatun komme miheka kurwengo masekkate emiheku kuramvi e ekega algod tibe funnan hadan kolle dem beenuwane Gaza ki kochekka Gaza ki mi ummatuge izzatuge nishan Gaza ki mi ummatuge sharaf e kivegento miyadu algolme mi sifakura ventaka aniyata tahammal kuramun edani maang Allahan i'tiqad kurumuga maang Allahan itbar kurumuga duniye ege tarikh ga deke fe nuafada namuna edakkamo algolme nudekken efada namuna islami tarikh fafwitta kiyala yarako algolme ne efada namuna nufene ekkala kuda kujja marwa kuda kujja ammachan ufulalagen inna mamma enage dudumbuna nikiketo alhamdulillah Allahan hamdu kurame e bunani kiketo e bunani mi ufula veenuga mi ufula taklifuga ves timanna Allahan itubar kurame e itubar algolmenge hittahoga baavwagen algolmen ves nukunnamve Falastinuga mammai bappai darin e dakkadeni imanuge hagige imanaki kobaka imanaki hitugonna qabulu kuruma e algolmenge buddhiya algolmenge amala gulu e gule goy algolmenna ramzu koddeni dakkadeni algolmenge hittaka genesteni Gaza ge holuveri ehem wima me algolmen e iman terikama kiga aitan ufula Allah hazratuge du'a dannawamvi huttu menne avas nasru algolmenga holuverinna min war koddevum insha Allah man Allah ge rahmat fula kiga Israel kange rahmaten huttuwene America kange rahmaten huttuwene e rahmengama huttuwene eves farate nonnane iradu korave rahmata kiga Gaza minimum vane inshallah we will see a free independent sovereign Palestinian state inshallah sanara dawlatan mustaqilla
فلسطينية على أرض فلسطين وتكون عاصمتها القدس ألغل من دكي فلسطين دولتك very رشكواني قدس مسجد الأقصى أولاني دولتك very رشوغا إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر تكبير شكرا شفزان मी फायतो 26 गडिरू तेरेगा दुइस्तवर गिन मी हूं गाज़ा वणी बणुहा होण कमुगा शहीद वेफा हेगे तेरे सतेगा यव्वर गिनई तुत्तु तुत्तु कुड कुदी जुम्ला फस्तोಳ सावर गिन ಫಲಸ್ತೀನು ಗರೆ ಫಸ್ತೋಳ ಸಾಸ್ ಅಳುನ ಮಿತನ ಬಲ್ಲವವ ಅಳುನ ಮಂಗೆ ಆಬಾದಿಗೆ ಬೊಡು ಬಯಕೆ ಅದದುಮಿ ಫಸ್ತೋಳ ಸಾಸ್ ಗಜ್ಜಾಗೆ ಅಳುನ ಮಂಗೆ ಲೋಪವೆ ತಾಹುಂ ಮಣಿ ಶಹೀದ್ ಕೊಲ್ಲೇವ ಗತಲು ಕೊಫ್ಫ ಅಳುಮಂಗೆ ಮೀ ಅಬದುಸ್ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಉಮ್ಮತುಗೆ ಕಂತತ್ತೋಗ ವರ ಇಸ್ಕೊಂ ಹರಕ್ಯಾತೆರವ ಉಮ್ಮತುಗೆ ಹಗ್ಗುಗ ಫಹನ್ ನುಜಹಿ ಅಬದುಸ್ ಬಸ್ಪುನಂದ ಅಳುಮಂಗೆ ವರ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಅಳುಮಂಗೆ ಲೋಬೇತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶೇಖ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಾಹಿಮ್ ಅದಿ ಸೈದಂಗ್ ಅಳ್ಕೊಂಡು ಬಸ್ಕೊಳಿದ್ದನ್ನು ದವತರುವ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين متنا إفتب إمّا ديوي لو بيت رأيتو راجيجي كي كان قلتكم مي إفهم بلو من جندوا لو بيت أخونا أختون أدي فلسطين التكا راجيجي كي كان قلتو كي إفتب إمّا لو بيت رأيتو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آدم يدو أقول من متنا إفهم متبي فلسطين التكا ගෞමක දිවෙහි උම්මත අබදුවෙස් වරුගද ඔහුවෙතරකම්ගේ ගුළුමෙන් ඔයි ගෞමකටක ෆලස්තීනටක අල් මස්ජිදුල් අක්සායටක ගස්සායටක වකින් ખાસකෝ ගස්සාගේ ලොබෙති කුඩකුදින්නටක අංහෙනුන්නටක මුස්කුලින්නටක මුජාහිදුන්නටක අවගොණ මේ මිතිබි අවගොණ මේ මිතාගේ මිතිබි ගස්සාය එකුග අවගොණ මේ තිබිකන් කෂෝර් කුරුමටක එබ්බෑවන්තකන් දෙක්කුමට්ටක අලුගොන්මෙන් ගෝවාලනි ගස්සාය ඔයින් හිසාරු මිහාරු මිහාර නත්තාදාශය ගස්සායන් අලාෆයි දතිකුළුමුගේ ෆියවලුත මිහාරු මිහාර නත්තාදාශය බෝඩරුතන් හුළුවාදාශ අලුගොන්මෙන් ගෝවාලෙමුන් මිදනී අලුගොන්මෙන් කුෆ්වරි කුරන් ඉස්රේලුන් ගස්සාගේ අහුලුවරින් අදකොළ හිංගමුදානියාවර උදුවාන් අද අලුගොන්මෙන් කුෆ්වරි කුරන් බයිනල් අක්වාමි බොඩති බාරුතකුන් ඉස්රේලක් දෙමුන් ගෙන්දා හේතරිකන් ගස්සාගේ රයිතුන්නා දෙකොළ අගොන්මෙන් ගෝවාලමුන් දනේ මේ හිසාරු නත්තාලම් බෝඩුතන් හුළුවාලම් ඉන්සානි එහිතරිකම් වෙද්දුම කුඩකුදින්නන් එහිතරි උමට්ටක ගාෆිලාත වෙද්දුම බේස් ෆරුවා වෙද්දුම අගොන්මෙන් ගෝවාලමුන් මිදනී ආලුගොන්මෙන් දිවෙයි හුරිහා රයිතුන් මිකමුග මතිගේ සාබිතුව තිබෙන් ජෙහෙන මේ හග්ගුගොයි ෆලස්තීනුගේ මිනිවම් මුස්තකිලු දවුලෙක් කායමු ජොමදාන්දෙන් අගොන්මෙන් මේ හග්ගුග මතිගේ සාබිතුව තිබෙන් ජෙහෙන الله تعالى يذكر فيهم فلسطين كدولة عربي فلسطين كبيمك قائم وجندان فلسطين كلوبة رأيتهم من أمتك ماتين صهيوني بارتك ديكولا كورموندا ورقة جهادك أكون باري وان جهاد أي دولم باريهم أي مدلم باريهم أي ألقون من كولدان كلي بيجن في فريهم كتوك كمك باري دم تبون الله سبحانه وتعالى ألقون منا توفيق دفاش مكمك ماتشا ألقون من ಫಲಸ್ತೀನಟಕ ಹೇವೋ ದುವಾ ಕುರುಂ ಮತಿಗೆ ದೆಮಿತಿ ಬುಮುಗೆ ಮತಿವೆರಿ ತೌಫೀಕ ಹೇತರಿಕ ಮ್ಯಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಾಹು ಅಗೋಣ್ಮೆನ್ನ ಮಿಂವರ್ ಕುರವಾಶಿ ವಸ್ಸಲಾಮ್ ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತು ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೆಂಗೊತಿ ಅಳುಮೆಂಗೆ ಉಖ್ತೆಗ್ಗೆ ವಾಹಕ ದೆಕ್ಕೊಂ ಹೊರಿಯಾ ಬೇಫುಲ್ನ ಸಿಗಿಲವ್ವಾಣೆ ಪದ ಗಜ್ಜಾಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಬೊಡು तकलीफ़ तहम्मल करमुंदारी दा बायकी अळोण में लोबे दोख्तो मां बंडो अंगेनो मी कमलुन्नकी मी गतुल्लामुगे एम्मे बोडो तकलीफ़ें उफुल मुंदा फरायत्ता मी फरायत्ता कुगे वाहक शोर हिस्सा कोलुमट्टक अळुंडो
ෂෙරින්නක් දන්නවා. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ad Falasteenuga hagguga alun men lakka gina masekke kuramun annabay mirajege mi anhenun ta kivs. Mitange betibbe we beflum. Alun men mi Falasteenuga hagguga masekke kuramun huttanula masekke kuramun as miedu masekke ehen gotaka mi misrabunagi. Ad Furatava kamaka alugan menna itad dativa kantattahaki hendunu alugan menge gegega fatihu ivene hasta alugan menge radrashuga Palestine fadang atiri mati ralu jahadu ive fash gawle gege duni sufa suipachi gwaladu ekamaku Palestinuga miyadu yade nive miyadu iveni bomuge adu alugan menna iveni mihun roadu kudin roadu mi huriha kamegge emme bodu taklifen ufula munda baiki Palestinuge anhenu ei ang binge etibi etabbai ko huwa fevefa e ambinge kudi ladarin edani shahidu wamun hisab takabalalima tibe funnan ingene miyadues shahidu egenda mihunge haiddiha insatte ki Palestinuge anhenunna kudakudinka alugan menna tantanuga ishindelagen gos burger e kudinga konkala pizza e kala miru eche kala iru miedu etanuge tuttu darinna alugan menna fennani kai chen nulibigen bimmatiga honna verifa hun mi bastata kum vetti fonna fukkolo eche hega dulata alugan menna fennani e darin mifada halatuga kashiganda kavegen virana vegen datan alugan menna fennani etan anhenunnen alugan kahla mainen emihunge darin emihunna vihene gonneti katileve gotakan e darin duniyan ufan kuramun datan alugan men mi anhenunge gotuga mi tibe mi husastan alugan menna kurave tive alugan men anhenun teduwegen mi uleni alugan men lakka masekatum waragina koigata fundraise koggen waragina funds ekkogen kaabota keti heri mi befunge ehiga etana border ahamegen gosa ekamaku veddene evves kotenne kaabota keche forud koddevene kotenne duniyega gadavegen vevi bharataka mikama gote nunimmuno hallen nohoda devunu ekamuga bæverivegen etibi alugan menna fennani alugan men mi raja sattayin satta mi raje mitiba muslimunne satta gawmeke bunative alugan menna emme haggu kambodi mikamuga vihas boda masekke kura firihem befluneke fadan alugan men anghem numitibi safu ka eggulalagen Palestine taka kuranjahunu komme masekkate kuran ade aluganuge duayaki am Palestine taka mi kurave masekke kamyabu masekkatege gotu gavun aluganu yagin kuran Palestine minivan wane Palestine minivan kan libene ki shakken oy kamenu alugan men ades ko alani free Palestine free Palestine from the river to the sea Palestine will be from free the river to the sea wassalamu alaikum शुक्रिया शरीन फलस्तीन minimum kure ade alumen teren kitab befronatto ihsas kolleveni Gaza ga rayeto mihar tahammal koramunda aniyawarikama wen alumenna fennani photo video evves warakan alumenna hagigatuga tasawwar konnu leveni ihsas konnu leveni evves waraka zarrege minwarves Gaza ga rayeto mihar tahammal koramunda aniyawarikam mihar alun mi
ගෝවාදනි ගස්ஸාගේ රයියතේ මිදියාහරු ගස්ஸා නිකුති ජර්නලිස්ටේ මිහාරු එතාග ඒනිය ෆෙඩොනු අනියාවරි මන්සර්තකා ඒනිය තජුරිබා කරවණු කන්ත සීදා ඒනගේ දුදුන් ගස්ஸා රයියතේගේ දුදුන් අඩුවසාලු මන්සූර් ෂූමන් السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. Brothers and sisters, yesterday I got a text message from Brother Muhammad. He said, Brother Mansour, can you come to Maldives? I'm like, of course, but it depends on the dates, right? He said, no, you don't understand. You need to come this evening. I said, sure, but why? He said, tomorrow we have this amazing demonstration to meet the people here and to talk about Gaza and to see how we can continue to work towards a free Palestine and a free Muslim Ummah. And Alhamdulillah, I have come here. And Wallahi, I am shocked. I am positively shocked because I did not expect to see these beautiful faces, this beautiful Ummah, this amazing Islamic culture here in Maldives. This is not what when we hear about Maldives, in the Arab world, in the Muslim world, in the Western world, we think about its beautiful beaches, its tourism, its culture. But I didn't know that you had this amazing Islamic culture. I didn't know that you have this love for Palestine and the Muslim Ummah. This is something we need to tell the world about. The world needs to know about Maldives from its people, from you. My dear brothers and sisters, I'm from Jerusalem. In 2009, I got revoked my Jerusalem ID after being detained and imprisoned by the Israelis. And since then, I've been traveling the world. In 2022, I was able to get into Gaza with my wife and 5 children. I'm not a journalist. I have an engineering degree, I have an MBA. However, in Gaza, once the genocide started, there weren't a lot of people who were able to talk in English about what was happening on the ground there. So Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala utilized a little bit of my time, my voice, my efforts to try to get across to the people of the world through different TV network stations, through social media, through written media, to let the people know what is happening on the ground in Gaza. And if you remember at that time, the propaganda was very, very strong. They were talking about how Palestinians were raping, how Palestinians were killing babies, how Palestinians were these filthy animals that needed to be nuked. However, everyone now, after almost 2 years, can see the truth. Everyone. See how the narrative has changed. And this could only happen because of you. Because of the people with these social media accounts which was able to trump their Zionist control networks for the last 100 plus years. So, Jazakumullah khair wa barakallah fikum. Don't stop working for Palestine and Gaza. Palestine is a waqf land for all Muslims. All Muslims. It's not a Palestinian cause, it's not an Arab cause, it's not a nationalistic cause. It's an Islamic cause. It's a cause for all free, loving human beings. MashaAllah. The brothers and sisters in Maldives here, I've seen on the ground in Gaza. And when I left, I've seen how much you've donated. I've now learned about you sending several ships, inshallah, to try to break the siege. Not a lot of nations are doing that. You are only, mashallah, 500,000. But mashallah, your effort, your athar is great. And this is because of the iman of the people. Because of the strong niyyah and the intentions which I can feel since I've arrived here. My dear brothers and sisters, Gaza is around 300 square kilometers. Maldives is around 300 square kilometers. Gaza, why did Gaza still stay strong after 2 years? Any other nation should have given up. They should have said, what is this hunger, death? Everyone is against us. You're not just fighting the Zionists, you're fighting everyone. It's a crusade. What's keeping them strong? It's their iman, it's their faith. I've been there for 6 months during the genocide. Wallahi,
وأنزل عليكم السكينة. There is sakina, there is tuma'anina, there is peace in Gaza that you will not feel anywhere else in this world. But I'm feeling it today here in Maldives. And I was telling our brothers and sisters here, you have here something great. You need to take care of it. You need to nurture it. These amazing generations that are up and coming, these future leaders of tomorrow. Let me tell you the story from when I was there in Gaza. During the time I was in Gaza, several times we were surrounded by the military and we had to take some safe homes. During that time, there was a young boy, 16 years old. His name was Hudayfa. Of course, when you travel in Gaza, you cannot get the technology on you. You have to make sure that you stay away from technology. So how do we send messages to each other? We need to send people in person to go and talk to others and tell them what's going on. So we had this 16-year-old who volunteered. Before the genocide, he wasn't practicing Muslim. After the genocide started, I'm sorry. Yeah. SubhanAllah, this brother, to cut things short, after a few days, we missed him and we realized that a sniper shot him clear in the heart. And we saw his body a few days later on the road. We tried to remove his body. We tried to remove his body. Do you know what happened? We found this flock of birds. In front of them was this huge white swan. And this huge white swan covered his body. And then it turned and it looked at us. We looked back and I asked the brothers, do you have white swans in Gaza? Like, I'm not a local Gazan. Do you have white swans? Do you have white peacocks? They're like, we don't even have colored swans or colored peacocks. We have no idea where this bird came from. We turned our heads, we turned back again, we couldn't see that bird. This is only one sign of the karama. And wallahi, my dear brothers and sisters, I've seen with my own eyes the blood gushing from the martyrs on the ground in Gaza, smelling their perfumes. Again, this is something for the ummah. This is not now only about a free Palestine anymore. Since World War II, we have lost the Islamic authority. We have lost our independent Islamic state. Right now, we are changing the course of history. And what you are doing now will continue for many years to come. Jazakum Allah khair. Wa barakallah feekum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you, brother. Thank you. Goba, what a big shout out to Mansoor Juman. Sabahe Mansoor! Sabahe Mansoor! Emmeng attang hurada macha. Mansoor Shuman Nonas Adives Sama and Rajem Berog ek Farata me movement support karo Farata Mita Mihar Mitaga Mihiri me Malaysia initiative coordinate ko mikan start kori brother Nadir Malaysia alomenge me Harakatu ko Baro Manghawa Mitana Mire Furane Miado Henduno I big shout out Sabahe Nadir Nadir Aduya Sabahe Nadir මේ හුරිහා හරකාතේ කුරිය මිදනි වරක් ගින බේෆලුන්ගේ දුනියේගේ එතම් මිතන වරක් ගින බේෆලුන්ගේ එබ්බාලුන් ලිබිගේ එහෙම මේ අලුමෙ මි බේෆලුන් නැක්කොන් තිබ්බම වань Sheikh Shifan alon gowadan quick message. الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين لبتي دبه ريتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا ألقون من ميادك إبومغا إبقى مدي غزاك واحكا غزاك ميادك حالتك واحكا ඔක්ටෝබර් 6 වන දෝහු 2023 වන හරුගේ ඔක්ටෝබර් මොහොගේ 6 වන දෝහුම් පෙරගේ මේ උදුවාන් මිදනි හුට්ටු මෙන්නති කුරිය දමුන් ඉස්ලාමී උම්මෙ මියදු මිවනි මායුස් කමෙ ගෙතෙරේගා කොන්කමෙන් හේ කුරෙවේනි ගස්සාගේ حالතු රංගල කුරුමට්ටක ආහාර මෙන්න කුරෙවේනි කින් හෙයේ
ලොබති අහුන්නා ඔහුතුන්නේ ගස්සාගේ හාලතුගේ වාහක අලුගොනු තකුරාරකො දක්කා කන්නෙතින් නමවෙස් අලුගොනු මේ මුස්ලිමුන්නකි මායුස්වානේ බයෙන්නුන් අලුගොනු මේ මුස්ලිමුන්නකි හිව්වරු දෙරවානේ බයෙන්නුන් අලුගොනු මෙන් මුස්ලිමුන්ගේ තාරීහුගා අලුගොනු මෙන්නකි හිව්වරු ගදබයි අනියාවෙරිකමුගේ කුරිමතිගා අලුගොනු මෙන් දක්කාෆාවනි හිව්වරු මි හිව්වරුන් අලුගොනු මෙන් හිව්වරු ලිබගනේ ගස්සාගේ රගිතුන් සලාමෙක් කුරුමන් අලුගොනු මෙන් අසුම් කනලම්වි ලොබති හුන්නේ තාරීහුගේ මාදුරෙන්නුන් මීලාදීන් තේරවන කරුණුගා ඉස්ලාමී උම්මත කුරිමතිගෙන්දිය බිරුවරිකමකි මොගූලුන් නුවත තතාරුන්ගේ නමුන් නන්දයිෆා වීකම් ගාවියස් ඉස්ලාමී බිමකෆහු බිමෙන් හිෆමුන් එබෑමි හුන්ගාස් මිස්රුගේ බෝඩර්තකා හමයන් එබෑමි හුන්ගා ලොබත හුන්නේ ඉස්ලාමී බින්තන් අලුවෙති කුරමුන් අනියාවෙරිකන් ඉන්තිහාය කුඩකුදින්නෙන් අංහෙනුන්නේ බෙලුමෙන් නැති ගතුළු කුරමුන් බිම්මතිගා ලේගේ කෝරුත දමාලෙවමුන් මේ ඉස්ලාමී උම්මතුගේ හාලත එදුගා ලොබත හුන්නේ ලොබති උතුන්නේ නමවෙස් මුස්ලිමුන් හිව්වරු බයන් නුවී මුස්ලිමුන්ගේ තෙරෙන් නුකුම වඩාගෙන නෙවී ඒරු මිස්රුගේ මමාලිකුන්ගේ වෙරිකම් ගා හුන්නේවි සුල්තාන් සයිෆුද්දීන් කුතුස් රහිමහුල්ලාහ් මුස්ලිමුන්ගේ ලෂ්කරාගෙන් නුකුම වඩාගෙන කොන්තනෙක් ගාතෝ ෆුරතම මුස්ලිමුන්ගේ ලෂ්කරා මගූලුන්ගේ ලෂ්කරුගේ ෆුරතම එඩ්වාන්ස් ටීමා බද්දල්වි ගස්සාගේ බිමුගා ලොබත හුන්නේ ගස්සාගේ බිමුගා එදුහු අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ගස්සාගේ බිමුගා මගූලුන්ගේ මච්චන් නසුරු දෙවවා එයෆහුගා අයිනු ජාලූතුගේ බොඩු හංගුරාමාගා ඉස්ලාමී උම්මත බොඩුගෙන් වා නස්රෙ දෙවවා ඉස්ලාමී බින්ත මගූලුන්ගේ අද්දරුන් සලාමෙ වෙගෙන් ගොස් ඉස්ලාමී උම්මතන් ඒගේ ඉස්සතා ශරෆා කරාමන් එඹුරියයි මියදුස් අලුගොන් මෙන් හිව්වර කොල්ලවා ලොබත හුන්නේ මියදුස් අලුගොන් මෙන් හිව්වර කොල්ලවා මායුස් නුවේ ගස්සාගෙන් අලුගොනු මෙන්න මතිවේරි නස්රෙෆ් වෙනිගෙන්නානේ අලා ඉන්න නස්රල්ලාහි ගරීබ් අල්ලාහ්ගේ නස්රුවනි දාදිකාරිග අල්ලාහ්ගේ නස්රුවනි දාදිකාරිග අලුගොනු මෙන්න ගොති මසෙක්කේ කුරුන් ගස්සාගේ රගිතුන් එකනි දූකොන් නුලව්වා ලොබත හුන්නේ ගස්සාගේ රගිතුන් නායකු කිතම්මේ ගිනදු හෙවීකම් ගාවියස් සාබිත වඩාගෙන තිබ්බවා සොලීවින් ෆලස්තීනුගේ බින් හිසෝර් කොග්ගෙන් හිෆාගෙන් හද්දි හයින්හාර තිබි හිත්තීනු හංගුරාමාගා සලාහුද්දීන් අයූබ් මිනිවන් කොරෙව්වි අදි අලුගොනු මෙන්න මිවි ඉස්රායිල්ගේ දවලතන් අඩ්ඩි අංහාර වුරේ kuda dos kolen ituru Allahu irat kul biya nasru libigen dane Allahu tiba fulun dua dannawa sabit kama katibawa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh शुक्रिया शेख फ्री फ्री फलस्तीन 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 ada algodu me mifaru mi evva evvum mi break the siege ಫಲಸ್ತೀನಂ ಅಳಾಪೆಂ ಹಿಸೋರು ನತ್ತಾಲನ್ ದೆಂಗ್ ಅಳಗೋಳ್ಮೆಂ ಇರಾತ್ ಕುರವಿಯ ಏಕೆ ಏಕೆ ಹರಕತ್ತ ಕೊರಿಯ ಗೆಂದಾಣ ಮೀಕಿ ಆದಿ ನಿವುಮೆನ್ ನೋ ಮೀ ಫೆಶೋಂ ಇನ್ಶಾಅಲ್ಲಾ ದೆಂಗ್ ಅಳಗೋಳ್ಮೆನ್ನ ಮುಹಾತಬ್ ಕೊ ಎಚ್ಚೆ ಬುಣದಂ ಧನ್ಯವಾದಾಣಿ ಅಬದುಸ್ ಫಲಸ್ತೀನ್ ಹಗ್ಗುಗ ಅಡು ಫುಲ ಫಲಸ್ತೀನಟ್ಟಕ ಅಬದುಸ್ ಕೊಳತ್ತೆದವ ವರ ಅಳಗೋಣ ವರ ಬೊಡ ಗೋವಾಲಂ ಫಾರಿಸ್ ಮಮೋಣ ಅಳಗೋಳ್ಮೆನ್ನ ಎಚ್ಚೆ ಬುಣದ ದುರೋಮ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم. Let me first just say a few words of thanks to Brother Mansoor. He described us as Maldivians who've come here, who weren't able to come here, but still deep within our hearts we feel a love for the Gazan people, for Palestinians. We do thank you on everyone's behalf for your kind words. When we think about what's going on in the world today, we feel that the courage of the Gazans is an example for all of us. We have never seen courage like that. And we feel that what's happening in Gaza right now is a key event in world history. This is not just about Palestine. This is not just about a genocide that is happening live, screened on our phones. This is, I believe, a starting point that will change world history. What is being exposed is colonial aggression.
is imperial forces, the deep claws of Zionism that reaches to each household in this world. And I think this is a signal moment. The courage of the Gazans allied with the determination of the Muslim Ummah, and many, many who now see the real truth about the situation in Gaza. We are so happy that many young people in Western countries now realize what is really going on. The situation in Palestine is not complex. The situation, what's happening in Gaza, is not a war. It is genocide. It is ethnic cleansing. What we see, the forced starvation, is part of their grand plan to clear our beloved land of the rightful owners, of Palestinians. And for the Zionist enemy, the imperial core, to occupy it, to sell off the land, to bleed the wealth of the land, to drive away our people. And this is not going to happen under our watch. We will not let this happen. We will condemn the genocide. We will condemn the aggressor. Anyone who supports Israel, who facilitates their aggression, the ethnic cleansing, the murder of babies, of mothers, of elderly people. This will not stand, inshallah. Arume miwagutu mitanang evve arun mita kuri safuga huriru hitavesnade kiha baigge terega kame mi hureveni. Miwagutu arun hita mi anna nihama ufaveri kamuge shuuru shakkenne fastolas has mihun shahid wege hingejje. Miadu miwagutu ves khane etikole nuli bifa etan has bayeko eta lakka bayeko etibi කාම්බෝන් නොලිබි වරන් හාලුග වේනුග එහෙන්නම වෙස් අලුවෙන් මෙ මිකුරා මසෙක්කත දුනියේගේ කංකොළු තකුග එහෙම් මුස්ලිමුන්නා আদি ගෛරු මුස්ලිමුන් වෙස් කුරා මසෙක්කතුගේ සබබුන් ඉන්ෂාඅල්ලාහ් අලුවන් මෙගේ මි මසෙක්කත ෆලස්තීන ගස්සාය නස්රු ලිබේන ඉන්ෂාඅල්ලාහ් මි වගුතු අලුවෙන්න මි ෆෙන්නනි කුරින් වෙස් අලුවන් දන්නවා ලිහෙන් සීදා ඉස්තිමාරි ಭಾರತකුගේ වකිත මිහාරු මිකංකම් බේසාරු වෙච්ච මිකංකම් ඔලිෆෝයි එකකුස් මිහාරු මි දුනියකුනේ නේගේ කමං හෙදිගෙන් නුෆෙන්න කමං හෙදිගෙන් වානුවා නේගේ කම හෙදිගෙන් තෆාතු කුරුන් තක එකීගා ගස්සාගේ මස්සලය හුලංගුගේ ගවමු තකම් එව්වෙස් එහි තෙරිකම ෆෝරකෝ නොදී ඇතිබි එහෙන්නම වෙස් ඒ ගවමු තහුගේ සරුකාරු තකම් ඒ ගවමු තහුගේ රයිතුන්ගේ කිබෑ මිහාරු වර බොඩු ප්‍රෙෂර් එබ ෆීල්වේ කීවෙගෙන්තෝ මිකුරා මසෙක්කතු අරුමෙන් තන්තන එව්වේ එහ්තිජාජ්කෝ social media ka sadi kitamara ka shadow ban kuris kitamara ka sensor kuris komme duha kos komme befor kos komme kama emme kamen names emme tweet namaves post namaves koddevashe fast nujeheshe mikame nuane mihen hippola warada mayus verada nugannawashe kitamme kuda kuda kamakum ves komme miheka kureven kuda kuda kame kitamme kuda kuda kamakum ves mige jumla bara bodu pressure ka build wegen bade alumen neinge alun waki dannawa ka nujhe alumen tene gina befrun naki amille heda koreven ecche miharu ves charity taka devva sida gaza ge rayituna ehitikam for ko devva befrun mikantavve sama kuriya gendamavi alun mehamba dannawa na mayu seoda anugannawaashe nasru devwane waguten alun menna kanne engene kitamme halatu datikaman alun menna fenunu kamaga winama ves mi amilleyan himwaru hoddawa dede bebe fonge tere wahaka dakwa hivwaru devwa mi masekkatun ekaheri weoda nugannawacche inshallah alun menna nasru libetan fenna from the river to the sea Palestine will be free inshallah river to the sea from the river to the sea Palestine will be free from the river to the sea Palestine will be free from the river to the sea Palestine will be free
people united can never be defeated. The people united can never be defeated. Adame Faris fa kore fada. Alomena beenum kore hori platform take beenum koram vi social media hengiche. Alom mita anika shout out dem beenum vara muhim farate bori. The Sandeep, he's a comedian. He's been advocating for Palestinian and brutally honest against the Zionist forces. He's among here somewhere. Locate him, connect with him, talk with him, and he's been an inspiration to a lot of people. He's been denied his shows all over the world, but the people rose and made the venues available for him in the Western countries. So there is power. We can do it. We can stand up and we can make a change. Azad. ಶಾ ಅನ್ಸಾರ ಧನ್ಯವಾದ ವಗುತು ಕೊಡತಂ ಇನಿಯಮ ಕೊಡಕೋ ಕುರುಕೋ ಎಚ್ಚ ಧನ್ಯವಾದ ಅಂಗೆದು ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹಿ ವಸ್ಸಲಾತು ವಸ್ಸಲಾಮು ಅಲಾ ಮನ್ ಲಾ ನಬಿಯ್ಯ ಬಅದ ಆದಿ ಶೇಖ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ರಶೀದ್ ತಿಂಹಾ ಸಹರುಗೆ ತಾರೀಖ್ 5 ಮಿನಿಟುಂ ಮಿತಾಗ ಕಿಯಾದಿಂ ಉಸ್ಮಾನಿ ಖಿಲಾಫತ ಹಮಿ ಅಲ್ಗುಣಂಗೋತಿ ಏಗೆ ಫಹತಂ ಆಬೆ ಕೊಮ್ಮಸರಕ ಲೊಬೆತಿ ಮುಸ್ಲಿಮ ಖುನ್ನೆ ಮಿ ಕುರೌಡ ಬಲಾಲೀಮ ಅಲ್ಗೊಂಡು ಹಾದ ಉಫಾವೆ ಫಲಸ್ತೀನುಗೆ ಮಿ ವೇನ್ ತಹಮ್ಮಲು ಕುರುಮಾ ಎಕುವೆಸ್ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಉಮ್ಮತಟ್ಟಕ ಗೋವಾಲೆವೆ ಕೊಮ್ಮೆ ಗೋವಾಲುಮಕ ಮಿಫದಾಯಿನ್ ಇಜಾಬದೆ ಬಯಕ್ಕಮುಗ ಅಲ್ಗೊಂಡು ಮೆ ವಾಂಜೆಹೆ ಲೊಬೆತಿ ಖುನ್ನೆ ಅಲ್ಗೊಂಡು ಮೆ ಮಿಯದು ಮಿತನ ಜಮಾ ಮಿಕುರುವಿ ಕುಂ ಕಮೆತ್ತೋ ಅಲ್ಗೊಂಡು ಮೆಂಗೆ ಈಮಾನ್ ತೆರಿಕಂ ಮಿಯದು ಅಲ್ಗೊಂಡು ಮೆ ಮಿತನ ಜಮಾ ಮಿಕುರುವಿ ಅಲ್ಗೊಂಡು ಮೆಂಗೆ ಉಮ್ಮತುಗೆ ಎಬ್ಬೆವಂತಕಂ ಮಿಯದು ಅಲ್ಗೊಂಡು ಮೆ ಮಿತನ ಜಮಾ ಮಿಕುರುವಿ ಅಲ್ಗೊಂಡು ಮೆಂಗೆ ಕಲಿಮಾ ಲಾ ಇಲಾಹ ಇಲ್ಲಲ್ಲಾಹ್ ಮಿ ಕಲಿಮಾಗೆ ಮಚ್ಚ ಅಲ್ಗೊಂಡು ಮೆನ್ ತಬಾಯಿಫ ತಿಬಿ ತಬಾವು ಇಸ್ಲಾಮಿ ಉಮ್ಮತಕಿ ಎಂಗ್ ಉಮ್ಮತಕ್ಕಂ ಅಲ್ಗೊಂಡು ಮೆನ್ನ ಎಂಗಿಗೆ ಮಿದನಿ ಲೊಬಿತ ಖುನ್ನೆ ಉಸ್ಮಾನಿ ಖಿಲಾಫತುಗ ಫಲಸ್ತೀನುಗೆ ರೈಯಿತು ಉಳೆ ಮುಂದಿಯೈ ವಾರ ಹಿಯೋ ರಂಗಳು ದಿರುಳು ಮೆಗ್ಗ ಉಸ್ಮಾನಿ ಖಿಲಾಫತುಗೆ ತೆರೆಯವ್ವೆಸ್ ಯಹೂದೀನ್ ಎತ ಗೊತಕುಂ ವನ್ನ ಮಸಕ್ಕೆ ಕುರಿ ಫಲಸ್ತೀನು ಅತುಲುಮಟ್ಟಕ ಉಸ್ಮಾನಿ ಖಿಲಾಫತುಗೆ ಮಶೂರ್ ಖಲೀಫಾ ಎಮ್ಮೆ ಫಹುಗೆ ಮಶೂರ್ ಖಲೀಫಾ ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್ ಥಾನಿ ಅಂಗ್ ಹುಷೆ ಹೇಳೋನು ಖಿಲಾಫತುಗೆ ಏರು ದರಾಫೆವ ಹುರಿಹ ದರಂಜಂಗ ದಾಕೋ ಎತ ಬೇವರು ಹದಿಯಾತಕ್ಕೆ ಎಬೆ ಫುಳಾ ಎದ್ದೇಂಗ್ ಹುಷೇಳಿ ಫಲಸ್ತೀನು ಕುಡಕುಡ ಮಿಂವರ ದೇಶೆ ಸಹುಯೋನಿನ್ ಯಹೂದೀನ್ ವಸಂ ವೆರಿವಾ ಏನಸ್ ಎಬೇಫುಳ ವಿದಾಳುವಿ ಕೀಕೆತೋ ತಾರೀಖುಗ ಮಿಯದು ರಂಗ್ ಅಕುರುಂ ಎಬೇಫುಳಾಗೆ ವಾಹಕ ಜಿಕುರ್ ಕುರೆವ ಮಿದನಿ ಫಲಸ್ತೀನಟ್ಟಕ ವಿವಡಾಗೆನ್ನೆವಿ ಗುರುಬಾನಿ ಎಬೇಫುಳ ವಿದಾಳುವಿ ನೋನೆಕೆ ದುನಿಯಾಗೆ ವಾಹ ರಣ ರಿಸ್ಸೆ ತಿಮನ್ನ ಕ್ಯಾರಿಯಗೆನೆಸ್ ಫಲಸ್ತೀನು ಕೈವತೆಗೆ ಮಿಂವರಿಸ್ತಿವನ್ನ ನುದೇನಮೆ ತೇಬ ಮಿಹುನ್ನ ಏಯ್ ತಿಮನ್ನಗೆ ಅಮಿಲ್ಲ ಮಿಲ್ಕೆನ್ನೋನೆ ಏಯ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಅಂತ ಲೇ ಒಹರುವಾಗೆಂಗ್ ಹೋದಾಫ ಬಿಮೆಕೆ ಎಬಿ ಮುಂತಿವನ್ನ ಕೈವತೆಗೆ ಮಿಂವರವೆಸ್ ನುದೇನಮೆ ನತಿಜಾಯಕ ವೆಗೆನ್ ದಿಯೈ ಎ ವರುಗದ ವೇರಿಕಮುಗೆ ರಸ್ಕಮುಂ ಎಕ್ಕರಿಯ ಜೆಹು ಮಸ್ಸಲೆ ನೆತೆ ಫಲಸ್ತೀನಟ್ಟಕ ಗದ್ದಾರು ಮೀಹೆಕ್ಕಮುಗ ವೆ ನುಲೆವ್ವಿ ನತಿಜಾ ವರ ಫೋನಿ ಎಬೇಫುಳ ಎಗುತು ಗೊಹುರೆ ಅವಹಾರ ವೆಗೆನ್ ದಿಯೈ ಮೀ ತಾರೀಖು ಆಗೊಂಡ್ ಮೆನ್ನ ಫೆನ್ನ ಕಮಕಿ ಇಂಗ್ರೇಸಿನ್ನ ಅಮೆರಿಕಾನು ಯುರೋಪುಂ ರಾವಾಗೆನ್ ಬೆಲ್ಫೋರ್ ಡೆಕ್ಲರೇಷನ್ ಎಕ್ಯಾ ಡೆಕ್ಲರೇಷನ್ ಹದ ಇಂಗ್ರೇಸಿಂಗೆ ದಶ ಫಲಸ್ತೀನ್ ದಿಯು ಮಫೋಗ ಫಲಸ್ತೀನುಗೆ ಯಹೂದಿನ್ ವಜಂ ವೆರಿ ಕುರುವ ನವರ್ಸತೆಗೆ ಸಾಲಿಸ್ ಅವ್ವನಹರು ದೌಲತೆಂಗ್ ಇವ್ಲಾನ್ ಕುರ್ಮಾಯಕು 11 ಮಿನಿಟ್ ಫಹುಂ ಅಮೆರಿಕಾ ಇದೌಲೆ ಬಲಾಗನೆ ಏಗೆ ದೋಸ್ಕೊಳೆ ಫಹುಂ ನಕ್ಬಾಗೆ ಬುಡು ಹಾದಿಸಾ ಮಿಯೈ ಫಲಸ್ತೀನುಗ ರೈಯಿತುಂಗೆ ತೆರೆ ಮಿಲಿಯನೆಂಗ್ ಹಾ ರೈಯಿತುಂ ಎಮಿ ಹುಂಗೆ ಗೆದರುಗ ತಿಬ್ಬ ನುಕುನ್ನಾಶೆ ತೇಬ ಮಿಹುಂ ಎಂ ಮಿಲಿಯನ್ ರೈಯಿತುಂ ಎಂ ಮಿಲಿಯನ್ ಮುಸ್ಲಿಮು ಅವನು ಮೆ ವಿಸ್ನಲ್ ಮಾರುನ್ ಮಂಗೆ ಗೆದರು ತ ಮಿಹುರಿ ತಿಬ್ಬಾರಿ ತಂಗೆ ಸ್ಪೈಕ್ ಮಿಬುರನಿ ಕಲೆ ನುಕುನ್ನಾಶೆ ಗೆದರು ನುಕುನ್ನಂಜೆ ಹುನಿ ಮಿಯದು ಸೆಬೆ ಮಿಹುಂ ಗಾತುಗೆ ತಳುದಡಿ ತಂಗೆ ವತಿ ಎಬೆ ಹುಟ್ಟೆ ನುಕುನ್ನಾಶೆ ಎಂ ಮಿಲಿಯನ್ ಮಿಹು ರಾಜ್ಯಗೆ ಮುಳಿ ಆಬಾದಿಯಕ್ಕೆ ಫಸ್ಲಕ್ಕ ಹಮನುವೆ ಕನ್ನೆಗೆ ಎಂ ಮಿಲಿಯನ್ ಮಿಹುನ್ ನತಿತನು ನುಕುನ್ನಾಶೆ ಮಿಹುನ್ ನುಕುನ್ನಂಜೆ ಹುನಿ ನಕುಬಾಗ ಬಡು ಹಾದಿಸ ಅರಬಿಂಗ್ ಹದು ಹೋಗ ಹಂಗುರಾಮಿ ವೆಸ್ಕುರಿ ಗದ್ದಾರುಂಗೆ ಸಬವಂ ಬಲಿವೆಸೆಗೆಂದಿಯ ehnas Palestine gofedigendiya muqawamatta sahuyunna dekolon hanguram kuram ek garunu miwani e aniya werkam Palestine mihun tibeta addiha anhar no addiha har vor ginaduwas miwani aluwet kokgen uleta miharu hasatega haddiha vor ginaduwas miwi mi hanguram efahu hisaruga ege kuriya jelama ashara harwege midani
غزة إكو هسارغو حسيتك فاستوس هين دوس وجه ميداني غزة إن إتشن ودا دم هفور جينا دوس وجه إفسيتش كانا إفسيتشن ودا وليتا مي تاريخ يهودي نكي أبو دوس مسلمون نغانيا يروابي ميدو أكتوبر هتجي هنغرامي فهو فلسطين ميهو فلمندا وين نون أي ما كوري سوريس يهودين جه نوبا propaganda إيه داشو مسلمون نكورمندا أنيا فنمون يدني لو بيتي مسلمة خنّة فلسطين جه مي بمكي أهر من إتى مسلمون نعتن هديا كورانك كافيس دمبس عثماني خلافة قداش قوتما فهم ميادو فلسطين وجه رايتون أتون إتن جلّي ميادو إتن أهار وجه يانيا ويركم جو فلسطين وجه رايتون تحمل كرمون يدني إكنت لو بيت مسلم أخوني نبي صلى الله عليه وسلم واني أهار من جو أمتك إن هشكن كم جو بيان كرفافا هشكن جو إفس غنا وانا كوين على كم جو وانا ما هشكن إيه غاسر كوران جهنة كوران ميادو فلسطين وجه لو بيت رايتون جو إيهوسا سالون من النكور وين يالون من إيمان تركم مراجع كوران بجه ميادو إتنوغا مارو مندا ميهون هالون من فنار كم مدو ميكادي جوس ميكادي ميادو ميهاتن بس إتبايكو شهيد وفي باندا ميج هيدتي واتانكولكي تاريخ ديكفا نوي شفزان vidali fadan تاريخ ديكفا نوي ميغو تبايكو مرالي ونو حادثاي hisoru kurevi banda marala mammage kurmatige e darifulo yonnani maruwani dene echenne gatun dene kirevvesne fenevvesne dene evves echenneti maruwamu eta furani edda fada visnala malgon menge hitan e ihsas koranjen e ihsas algon en wanjen lobeti muslima khunne mifadain komme mikama goaleve komme fahar algon menge evwan ebaje kama ka goaliya midinuge izzata aburattaka amashunguri wiya eta ekakamma ve sunnana me ya allah falastinan awas nasrem min burqurbash amin ya rabbal alamin Miharo ane agrib namadu koring almen nimadamas jehana wagutu kudatam vati. Now I'm calling on to the stage citizen of Gaza. He's been working here as a lecturer in Islamic University of Maldives, and Dr. Kurdi. There is. Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. أولا أحب أن أشكر المالديف حكومة وشعبا على وقفتهم معنا مع فلسطين مع غزة التي انتفضت من أجل الإسلام، وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لعدوهم قاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم إلا ما أصابهم من لأواء حتى تأتي الساعة وهم كذلك. قالوا: أين هم يا رسول الله؟ قال: في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس، وفي رواية في عسقلان وغزة عسقلان. أتي إما فرتما دكتور كردي حمد صلوات فوي بيان كده في أرغمن تيبه إن شكر أدا كرا كمغا ميتنا إفه فلسطين دي غزة أهلنا تكا أرغمن ميتنا جماعي كمتكا يفو دكتور فيدالوي غزة إداني نصر دينوما دين النصر دينوما كوربي ماتيفيري جهاد كيتانوكا مسكت كي كوربي نه أتكين هي ميهون نا إن إكمتكان لبي نوتة ميهون نعلا نودبي دو كلهم كمين نجدلو من نته إيقتون رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث بس فولو خيام قائم وندك حقو كماتيكا فالوي بيكو ميهون دمتي بينته إميهون نا نصر نودي نيكمت كلنا أميون دو كلهم أميون نك لبين نجدلو من نته أميون إيقتو قادمتي بينه قيام قائم الجمع دانده دين رسول الله صلى الله عليه وسلم دين ونه إيكون تنيك توي ميهم وني
دين رسول صلى الله عليه وسلم دنبي بيت المقدس كوشاكن وحسابتك إبيكواني. غزة التي تتعرض كل يوم للقتل والتشريد والتجويع. غزة كي كم دوه كيتانوكا ميهم كتلبي مندوها هونكمغا مروي أنيات لبمودا تانيكي. غزة التي حوصرت قبل 19 سنة ولم يدخل عليها أي معدات أو أي أطعمة إلا من غزة نفسها. غزة كي ميجا نوارا وركا هر كوري سورة هسور كوري فواتنكي إتنا كابو تكتشك بينهم واتكتشك نودي. غزة التي خرجت العلماء وحفظت القرآن وأنشأت الجامعات والمدارس وأبدعت في كل المجالات. غزة كي إتنون علمرنا قروان حافظنا إتبكو نرفواتنكي. غزة التي رغم ما حصل فيها إلا أنها دائما تقول الحمد لله. غزة كي هوريها كمي كورمتي فيه دويس أميهم مني الحمد لله. غزة التي لم تشتكي قط إلا لله سبحانه وتعالى فكان شعارها حسبنا الله ونعم الوكيل. غزة كي شكوى كوربين نون إهنجبس فراتك الله فيها أميهم بونك مقابية حسبنا الله ونعم الوكيل. غزة لجأت لله وطلبت العون من الله والله عز وجل ينادي في المسلمين وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا تكونوا مثلكم ثم لا يكونوا مثلكم. غزة قاهدويرين الله حضرتنا أميهم واجدوني أمين الله حضرتك النبي الله سبحانه وتعالى وحي كربا فمني ميستكون نجميهم نصر ندي فرقس تيفكم غوانما إباميهم نون بيك الله تعالى أميهم بدل غتوكا فنوباني. غزة التي تتعرض الآن إلى التجويع المتعمد إلى الحصار الشديد إلى إغلاق المعابر. غزة ميادمني أميهم بودر تباندو كوربي كان بونة چنودي هاكموكا أميهم تحمل كرمون داني. غزة التي أغلق المعبر الوحيد أمامها لإدخال الطعام والمساعدات معبر رفح. إيغوتون غزة همي كاني كات كتبتي هورس بودر كم غاوا رفح وسفني باندو كوريفي. أغلق لأكثر من 5 أشهر إلى الآن إغلاقا تاما إلا من بعض المساعدات. إيغوتون فاس ماس وجنة ميداني إبس إتشن وديتا وارا مادو كودا كودا إتشفيوا إكي إكتشكم باندو كوري فماتا. غزة التي يتم إنزال المساعدات جويا وهي إنزال للإذ. غزة كي تنگ إهي موجا نموجا ماتين إهي وطا دبي تنگ كيك سبون إتبايك فورانيا لون وجندا. من يستطيع إنزال بعض المساعدات يستطيع إيقاف الحرب. كودا كودا إهي بدي فراتكم كمانما هاغوراما هوتادوما بسمي هون إكموجا بارو إلينا كودا دانكم لبيكم في. حينما نرى هذه الوجوه الطيبة المالديفيون الذين خرجوا نصرة لغزة وفلسطين لنرى أن الأمر والنصر قريب بإذن الله تعالى. إيغوتون غزة قاهدورين التكا ميتانا تي أجالا مونتا ديوهي رأيتونغ مي مونتا فينومون وفاور كان جنوي يدي نصر ورقاتو قاوا كمغي إحساس كوربي. فغزة لا تنتظر فقط الدعاء بل تحتاج إلى وقفات واعتصامات مطالبة بإفراج وفتح المعابر وإيقاف هذه الإبادة الجماعية. غزة همي كان دعاء كنون بينهم وني إكمكو أنيا ويركما حصار هتوماتكا كوربين هوريها كمن إتكمكا إتي ألغون كيبان. والله عز وجل قد قال في كتابه العزيز حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. إيغوتون الله سبحانه وتعالى كيرت قرآن غا وحي كربا فابي رسول بيكنون بس غوين هوس بي ناو ميدوي أدي كيك إبيكنون دو كوري بكما كيفل كربا حسابا كنتكوس دين الله فيها هين إبس فراتكم نصر لبمن نوا حسابا ديه يفوي الله سبحانه وتعالى إبيكنون نصر دبي. فهل يبقى المالديفيون
متمسكون بمطالبهم نصرة لغزة والإفراج التام وإنهاء هذه الإبادة أم ييأسوا؟ egoton rajyege mi ahuduwerin gazzaattaka migota tedumuga demeti beenan heje nunama maayosve mikan huttadane duhen atuedane heje. نسأل الله تعالى أن يبارك في أعمالكم وأن يجزيكم خير الجزاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah subhanahu wa ta'ala argumenge mi amalta kabul korva migotuka demeti muga tawfiq de mangedi dua koramon doktor ga wahke ni madevi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Free, 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 free. Palestine, Palestine, Palestine. ආද ෆලස්තීන නස්රි දුරුම ගෝවාලා දුනියේගේ ඒකි ගෞමතකුගේ අධිහාසක රාජ්‍යක මිහාරු සුවානුන්ගේ ඉස්නුකුන් අලවන වරබ්බඩ ෆා කොල්ලන් සුවානුන් දනි කුරියවර මා බොඩ මේ ෆලස්තීනුගේ මස්සලයාග ඉතුර මේ හේදුන් තෙරවේ ෆලස්තීනට්ටක ඒකි ගොග්ගොතුන් බෑවර මසෙක්කත්තක කුරමුන් එගොතුන් සුවානුන්ගේ ෂූර් අධි මි ගස්සාගේ සිටුේෂන් නා දේතේ සුවානෙක්ගේ හයිසියතුන් ෂූර් ෆාල කොල්ලම ආලිම්ම धन्यवाद. अस्सलाम वालेकुम अलगोण मितनुगा हुरियरुगा अलगोणगे खुरिमतिन फेनु मंजरते की कुड़ा कुड़ा कुदिंग एकुदिंगे मैन ना एक्को खुलेंग उलुंग मंजर දන්නවන්තෝ අලුවන් මෙව තිබේෆලුන් ගෝයාගෙන් දාම් මිවලනි මොලිවරිකම මායෝසීකම ෆුරිෆාවා මන්සිලක එතනුගේ ජුවානුන්නකන් එතනුගේ ජුවානුන්ගේ මුස්තකබල් ආරාස්තු කුරම්බි ගොතේ එමිහුන්ගේ අමිල් ලැම්මච්ච කුණුන් ඔතීකි අලුවන් මේ ස්කූල් නිම්මාෆා ඕ ලෙවල් නිම්මාෆා ඒ ලෙවල් නිම්මාෆා ඩිග්‍රී හදාගෙන අලුවන් මෙතන අලුවන් බේනුවා ඩ්‍රීම් ජොබ එකමකු එකුදින්ගේ වදීෆායකි කොම්මෙ දුවාක්වෙස් බොමෂේ එකුදින්ගේ නෆ්සුතන් හේලවිගෙන් දනි එකුදින්ගේ දුවස් ෆෙෂිගෙන් දනි බොමුගේ අඩුන් එකුදින් නිදනීකි එකුදින්ගේ මම්ම නුවත බප්ප එකුදින්න කියාදේ බෙඩ් ටයිම් ස්ටෝරිය කුන්නේ නෝ එකුදින් කියවා ස්කූල් තන් එහෙරි හලා කොල්ලේෆා එන්නමේ අලුගොමෙන්න මියදුස් එබ ෆෙනේ එන්නුන්තෝ අලුගොමෙන්ගේ ෆෝන් තකුන් උප්පත්තිගේ ෆඬු වලීගා එකුදින් කියවමුන් දාතන් එකුදින්ගේ ස්කූල් තකන්නේ එන්නමේ එකුදින් එබ කියවා එකුදින් එබ හිනිතුම් වේ එකුදින්ගේ කුලේනේ දඬු තකේ ප්ලේ ග්‍රවුන්ඩ් තකන්නේ එන්නමේ එකුදින් එබ මචා කුරේ खाने तिकोले बोने तिकोले ने हेन्नमे एकुदिन वॉलंटियर कुरने एकुदिंगे आवट्ठरिन्न कान दिनु मट्टका कक्का दिनु मट्टका एतिमने एकुदिन बडु है हुन कोंगा तिबे एकुदिंगे लत्तउगे कियनी तिमन्नमेंगे नफ्सुदत कलेमेन कतुल कोल्ले दाने तिमन्नमेंगे इमारत फुंड फुंड कोल्ले दाने हेन्नमे तिमन्नमेंगे आसुमा कलेमेन दुआ कुवेस गुडवेन नुदवेने तिबे बुलुन तितवे एसुमुगतो तिबे बुलुन तितबे एसुमुगतो algomen zuakamuga algomen belun eche kagen efaru kagen algomen bandu nufure tin hataru fara algomen kan algomen benu mi maratte na kos coffee takan ngara algomen benu mi mamma wenna ekko kos mamma wenna benu mi gulalewe ekudin gahalaki kobato bomuge edan emi kudinna lohuluwa leveni kulleka sissagen dani den lohuluwa leveru ko mamma e bappa e kare ko fenna kan nure imaratawge dashun මම්මයා බප්පයා හෝදන් රෝමුන් කියන තොවනි මරුවෙෆාව මස්කනු පෙන්නනි එන්නම සෙකොදි මොනනේ අල්හම්දුලිල්ලා අලුගොමෙන් සුවානුගේ බදස්කොරන්ජේ අලුගොමෙන්ගේ වේන්තන් අලුගොමෙන්ගේ උදාස්ත අලුගොමෙන්ගේ හිතාමත මි ෆස්සින්ගෙලින් ගුණාලෙවේ එකොදින්ගේ හිතාමත කොබාතෝ එන්නම එකොදින් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා එකුරා ඒ බා බරෝසා ෆෙනි අලුගොමෙන්ගේ හිතන් ඒ බා හින්හම ජිහුන් ලිබේ අලුගොමෙන් එකන් එකොදින්ගේ කිබෑන්ගේ බදස්කොරන්ජේ දන්නවන්තෝ ඉන්ෂාඅල්ලාහ් අලුගොමෙන්ගේ මි ෆලස්තීනුගේ කුදින් ඉන්ෂාඅල්ලාහ් මිනිමම් බානේ අලුගොම බේනුමනේ අලුගොමගේ වාහකොළු නිම්මාලුගේ කුරින් තිබේෆලොන් හිතක් ගෙන්නන් ගත්සාගේ එම්මෙ දිහාරුගේ අංහෙන් කුජ්ජකු මිරේ නිදන් ඔෂොන්නනි ඒනගේ වශාගෙන් බොමුගේ අඩුතන් නීවේ තනික්ග ඒ මෞසුම් කුජ්ජානේ දනි මඩු තම කියාදේ නානායෙන් අඩුවහමුන් බොලුග ෆිරුමාලමුන් කියාදේ වාහකයකයකු හියාල ගෙන්නවහම ඒවරුගේ ෆොත්තන් හිෆෑගෙන් අලුන් ඉමාරක්කෆවා ස්කූලක දාතන් හමජිහුමායකුග බොමුගේ අඩුතකෙන්නේ ගත්සායේ තිබේෆුළුන්ගේ හියාල ගෙන්නවා මේ නුවාවරු කමෙන්නෝ මිකම් වාණී අලුගොමෙන් සුවානුන් අලුගොමෙන්ගේ මේ සෝෂල් මීඩියාගේ මන්සතවක අඩු උෆුදාගෙන්
algome news fering algome ge aduta Palestine taka ufulagen ei kiye kommehen arawi bahon nuat ingres bahon kuranje kamen nu algome ge madari bahon algome ge hita vasilwa gotan algome mikan kuranje එවීම මිතනති එම්ම බේෆුලුන් ති වඩාගති වර මෑ මක්සතක අලුගොමෙන් හුරියා ජුවානු මිතන ගොතෙබි හුරියා ජුවානු අලුගොමෙන්ගේ නමුක ආදී අලුගොමෙන්ගේ මි ෆලස්තීනුගේ අහුන්නා හුදුන් නමුක ශුක්‍ර දන්නවා ඉරාදු කුරෙවියා අලුගොමෙන්ගේ අදුම කුඩුවා ලෙවනතෝ අලුගොමෙන්ගේ අදුම කුඩුවා ලෙවනතෝ ඉරාදු කුරෙවියා මි ඔස්සෙමුන්දා ඉරුෆදා ඉරාදු කුරෙවියා මි රොස්සේ ෆදා ඉරාදු කුරෙවියා ෆලස්තීනුගේ mi hagurama nimi iradu kolebe Palestino minimum mane Palestino ke udare hong iradu kolebe minimum kamuke iro kombes do ku garane Allahu akbar iradu kolebe Allahu akbar Palestino ke zuwanna iradu kolebe hinitumumge modudaga kolgon baddaluwane ekudinge e dream ta nuata huwenta iradu kolebe veya modowegenda manzaro bada kolgomen nutibena ehema algon wa kol wagdu netiyo minimmadani algonge duayaki Palestino minimum ve iradu kurabbiya Palestina ujala kama arokan libigendiu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allahu akbar Allahu akbar shukriya alim alunna miyadu fennani warang ekuveri ufaveri manzare alumenge gawumuge eki fantige ki gintige befulun alumenna stage ekga migota bæverive min e platform ekga alumen bærive Palestinanga lobi bidakkala kami alumnalli be waran hingamo yomme Israelun emme biruganna kamaki kobato duniyan hagige ingidanati ei wara saafu kame journalistun huriha journalistu mara huskuri hemme alumenna kito kureveni social media ga mi aduta bar kurun algorithm beat kurun emi honge kura shadow band taka alumen challenge kurun ei komme beflakes mita kurevene kame den adi demme alugana mitanum wara umurun duwaswi beflan alugana devvi nasehate anga devvaje huriha befluna kuriya jehige maguram namaduga sujuduga Allah subhanahu wa taala emme kuttam wa wagutu huriha beflumes dua kuram washe Allahu akbar nimmalani waran hasa duayakun dua koddevane Sheikh Nasr السلام عليكم دعاء بيروم قطوريا بفلوم بس آمين بدارو تقبل كلمة لهم هما هندان كل ذا نحمدك يا ربنا كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك ونشكرك اللهم على نعمائك وآلائك ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم انصر إخواننا المسلمين وأهلينا في غزة وفي فلسطين وفي كل مكان اللهم احقن دماءهم واجبر كسرهم وارحم موتاهم واشف مرضاهم وتقبل شهداءهم ورد غائبهم وألبسهم لباس العافية والسكينة والطف بهم يا أرحم الراحمين والطف بهم يا لطيف اللهم يا رحيم المستضعفين يا ناصر المنكوبين يا قريب الإجابة يا واسع المغفرة كن لإخواننا في غزة عونا ونصيرا وسندا وظهيرا اللهم إنهم جاعوا فأطعمهم اللهم إنهم جاعوا فأشبعهم اللهم إنهم جاعوا فأشبعهم وخافوا فآمنهم وتفرقوا فاجمعهم وضعفوا فقوهم وضعفوا فقوهم اللهم لا حيلة لهم إلا بك اللهم لا حيلة لهم إلا بك اللهم لا حيلة لهم إلا بك ولا قوة لهم إلا برحمتك فأطعمهم من جوع
وآمنهم من خوف. اللهم إنا نسألك باسمك الحفيظ أن تحفظ بيوتهم وأولادهم ونساءهم وآباءهم وأمهاتهم. اللهم احفظهم يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في غزة. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في غزة وفي فلسطين وفي كل مكان. اللهم احفظ المجاهدين والمرابطين في غزة وفي كل مكان. اللهم كن لهم معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم أفرغ عليهم صبرا. اللهم أفرغ عليهم صبرا. اللهم أفرغ عليهم صبرا وثبت أقدامهم وثبت أقدامهم وانصرهم على القوم الكافرين. اللهم طهر المسجد الأقصى من اليهود المحتلين الغاصبين. اللهم اجعله شامخا عزيزا إلى يوم القيامة بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ المسجد الأقصى وأهل غزة من كيد الكائدين ومن عدوان المعتدين. اللهم عليك باليهود الغاصبين الظالمين المجرمين المعتدين. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، وأنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم احصيهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا يا رب العالمين. يا عزيز يا قوي يا رب العالمين. هدوا بدكر فيرسكلاك إسلام دينا مسلمون النصر ديفان ديف مشركنا شرك نكمتك رفان ديف إبرسكلان عدونا دينك عدو نتك رفان ديف. هدوا بدكر فيرسكلاك غزة قادر ولمندا مسلمون النصر ديفان ديف فلسطين دنيا كان قلتكوغا ولمندا ألمنجا خنا أختنا النصر ديفان ديف. هدوا بدكر فيرسكلاك أميهن هي تريوانتا أدي نصر دوا فراتك كمغا إبرسكلانغ وديغن وانديف أميهونغ ليا فرانيا غوتيغ درو ركا تريكو ديفان ديف بدها هون كما كروهكم تحمل كرموندا يا أخونا أختنا كان أديبون تكتلي بيني مكفه كد فانديف بدها هون كما كروهكم تحمل كرموندا يا أخونا أختنا كان أديبون تكتلي بيني مكفه كد فانديف بل ميهن شفاء دفانديف إبرسكلان يا رحمة يميهن شهيد كبان قبول كرفانديف. الدواء بدكر فيرسكلاك فلسطين دنيا كان قلته جهاد كرا مجاهدنا مرابطنا النصر دفانديف أميهن سفتن بابن تكد دفانديف أميهن حملات أمات فقنا فاصل كد دفانديف. عزيز وانت قدفد وانت رسكلاك إبرسكلان عدونا إسلام دينك عدو نكمتك رفا إباميهن مجن نصر دفانديف. غزة حصاركو غزة قريتم بنجسا أساسي حقتكم محرومكو قد بدا بكندك من دا يهودين قد فدا بكم واهب ومكون هب وانديف. غزة حصاركو غزة قريتم بنجسا أساسي حقتكم محرومكو قد بدا بكندك من دا يهودين قد فدا بكم واهب ومكون هب وانديف. أميهم بلك شكرفا نكمتي كرفا مقصد تفس بها لكرفان ديف. مجرم قوم جميهن رد نكرفي فدبار وركم أميهم جمتشفون فان ديف. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ಅಣೆ ನಿಮಗೆ ನಿಕುಣ್ಣರು ಸೂರ್ಯ ಬೇಫುಳು ಮಸ್ಸು ನೋವಾಗೋತ ತಂದೀಗೆ ಇಕ ಕೊನೆಕ ಮಾಡು ಮಾಡು ನಿಕುಣ್ಣ ಮುಗಿದೆ ಅಂಗಂ ಬೇಫುಳ್ನ ಇಷ್ಟ ಅಂಗಂ ಬೇಫುಳ್ನ ಕೂಡ ಕುದಿಂಗ್ ಗೋಯಾಗ ಹುಳುವ ಬೇಫುಳು الله أكبر الله أكبر
الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. PSM ಗೆ ಟಿವಿ ಚಾನೆಲ್ ತಕ ರೇಡಿಯೋ ಚಾನೆಲ್ ತ ಮಿಹಾರು PSM Air application ನು ತಿಯ ಬೇಫ್ಲುನ್ನ ಹಿಲೆ ಬಲಾಲೆವೇನೆ ಅದಿ ಅಡುವ ಹಾಲೆವೇನೆ ದುನಿಯೆಗೆ ಕೊಮ್ಮೆ ತಾಗುಹುರೆಗೆ ಕೊಮ್ಮೆ ಗಡಿಯಕು PSM ಗೆ ಚಾನೆಲ್ ತ ಬಲಾಲುಮ ಅವಹ PSM Air app ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಕುರವ್ವ ಮಿಹಾರು app store ನ Google Play Store ಇನ್ವೆಸ್ ಮಿ app ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಕೊಲ್ಲೆವೇನೆ
ಅದರ್ಮೆ ಮಗರ ನಮಾತ್ಗೆ ಪಂಗ್ಯ ದಿಯಂಗೆ ಕುರಿಂತಿ ಬೆಫ್ನಾ ಹಮಿಯ ಮೆಕೆನೆಸ್ತಿನಿ ಫಲಸ್ತೀನ್ಗೆ ರೈತುನ ಅದೆಕೊಳ ಇಸ್ರಾಲ್ ಹಿಂಗ ಮುಂದ ಆಗತೋಲಾಮ್ ಹುಟ್ಟುವ ಗಜಾ ಹಿಸೋರು ನತ್ತಾಲುಮ ಗೋವಾಲುಮ ಕುರಿಯ ಗೆಂದಿಯ ಕೌಮಿ ಪೊಡು ಎವ್ವು ಮಿ ಹರಕೆ ದೆ ಮಿ ಹರಕಾತಕಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸ್ಮೂತ್ ಫ್ಲೋಟಿಲಾ ಮಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಣಲಕ್ವಾಮಿ ಪೊಡು ಹರಕಾತ್ಗೆ ತೆರೆಂ ಕುರಿಯ ಗೆಂದಿಯ ಹರಕಾತೆ ಕಂಫಾ ಹಾಕೊಲ್ಲವೆ ರಾಜ್ಯ ಗಮಿಗೆ ಕುರಿಮೆ ಸಮೈಕಿ ಮಿ ಎವ್ವುಂತ ಕುರಿಯ ಗೆಂಗೊಸ್ ಫೈಬವೆ ಫಲಸ್ತೀನ್ಗೆ ಮಿ ಮಸಲಾಗ ಅದಿ ಹಮ ಮಿಯಾಕಿಗ ದುನಿಯಗೆ ಕೌಮ್ ತೋಕವೆಸ್ ಮಿ ಪದ harakat kuriya ken ta kam fa kolleve chawat ken to fa kurapani almen hives nukurafada qawm to gami fa kan asama mi emifada evunta kuriyan eba ken de hasakote ga Palestine ge miniman dawlete qaim kuruma gowala ken to emifada evunta fa kuraban ade mi ge to Palestine ga rayitam wi qurbani ge mi natija mes mi haro awamne hivedane Palestine ge mi mujahidunna Palestine ge मुड़े रही तुम अद खास को वज़ा रही तुम एवा गुरबानी की एक आगो नूनी एक नतीजा उन्हें नुफेन्नाने चिके हैं नो एक गेली दाइच नो सुबह एवस इस्तेमारी बारे के अदर्शों बाय कम मिनिमम का लिव फेनें अदि मिनिमम कमा देते रहेगा ए कड़त कोरंजी है दिगु दतुर कड़त कोरे फेनें वारा बोड़ो आगे धक्का है नोनी हकीकत तो का मिनिमम का libunima ego fa arun haslu yes minuwan kan man hodan kora masakka ngi war bura war vendeni adi hame mi hiddati adi bodeti hitamata kurimatwa masakkaten yes iyoranwane hame kan masadi mawe ki Palestina kanno duniya ge tak kawmik e bohri hama million mihun maruegen e mihun ge minuwan kan hodaf එම ෆලස්තීනස් මෙදනි මිනිමම් හොදමක මරහලාග මීග නතිජා මි ෆෙන්නනි ෆලස්තීන මි කුරා ජිහාද් රයිතුන්ගේ සාබිතුකම් රයිතුන්ගේ කෙත්තරිකම් රයිතුන් මි තහම්මුල් කුරා වේන් එමිහුන්ගේ හිතාමත බල්ල හිතාමාග වාහ කවුරුම් කොළුන් ලා කන්නේ එතෝ දක්කා වරුම් නාම හිත අසර කුරාවරුන් දෙකේ නුදෙකේ හිසාබු මෙරණි ආයිලායික කි අවුණගේ ආයිලායික කියාවරේ ගොළුම් බයික් ආයිලායිගේ තෙරින් emme kujja kunune emme mihaku fiyawa hen emmen shahid kolda furi kitan aila to etan hasa aila nget emme kuda kujja ke bahore e kujjage mammaya bappaya e kujjage bebinna datteinna kaafaya maamaya hen gosmul huriya mi hen shahid kolda e kujja ikani anabba aila ta bahore emme mihaku emihage darinna firimihaya nuniya mamfa huriya mi hen gos hamekuta firihinu sebati be mi hen ambin daring mam fang kokkomen huri hamin gossa emme mihe adi ege turunga be muli aila ekko fana kolla mi aadaga wa kenno eta kaakatto tahammal kurin alwonni emme kujjaku na aila emme mihaku adi tobi gotun marwa marumu vesawulun mirunit ege hiddati kamuga eta duha kurenje ekam tima kurimati eves hagga kanuda kobato gazzaga rayitun kuri kushe miwaruga bodu wen emihun edeni tahammul kom komme duhu bongala mi shahid koro mi gendeni ei mi kike danwani insane janaware imarate nubala ha majhunu tanakum mihum mi katilam mi gendeni kitan masto mi har tevis mas miwani ekam gazza garayetun et bisabit kam eg agu nufeni nudani eg natija nufeni nudani eg natija ki komme gotaka vies mi yahudi istimar zionist istimar Palestine bimuga nonnan e uwigendan e netigendan eya emme bodu hivwari libeni duniya mi badalom duniya garayetun nan Israel ga hagigan ingu duniyege adi alun rajyes kurigas mi hagigan nege etabbay kam mi harwengich hamegota Israel emme bodon olwala fa Europe mi ho emi hona mi hagigan gich eya de kuran kunna basha de mi otti mi Israela billion trillion dollar vis Israela mi den mi no hodene e mi eta zamare bandenge mi bina ka fai narratives gelich e ma den mi hara ku Israel kurmati ga dennek ma bodu emi hun dakkan wahake emmen nan hagigen ge hama wech ehma yafa mi har Europe go sad America go mo fede zuano mi manzar fenuno mi hun
emihun adi annani verikam bes ama hisabun feshigen Israel emihun kommeswarka duraddaani arunu danna kommeswarka mumuli ekko islami duniya go tabane ke hen nama wes Israel mihar milibe himayatarak khatir kan hulango wes mujbe hisab annani ngeta ema e hori hachika ekkon arun dannawani Palestine mihun e veena tahammal kura veena qurbani taw aguli bene ege natija finnane e mihun midon kame komme kames mi annani warab bodu ngeta warab bodu mi agid dakkai ngeta e agu e dakkani mi algon menna minun kalif mihiri farig vedan kanne war bodu agen udekki algon men nasib kanne eno algon men sagu dekki detto mi ane portuguese unna dekola eno algon men ingresin addar minun vi algon men e himayata ko minun ekam ingresin addar humes ebatti hame dakka mi homaroge minun vi fema algon dannawani palestina minun kan libene adi algon mi kura masakatto ma Allah barakallahu wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh mana badishkuriyaga jawad ಅದರ ಮೇ ಕವರೇಜ್ ಗೆ ತೆರೆನ್ ತಿಬೆಫ್ನಾ ಹಮೆ ಹಸಗತೆ ಗಮಿ ಗೆನಸ್ತಿನಿ ಹಮಿಯದು ಅಮಾಲೆ ಹಸಗತೆ ರಾಜ್ಯ ಗಮಿ ಕುರಿಯ ಗೆಂದಿಯ ಗೌಮಿ ಬೋಡು ಎವೋ ಮಿ ಹರ್ಕಾತ ಮಿ ಹರ್ಕಾತ್ ಗೆ ತೆರೆನ್ ಮಿ ವಣಿ ಮಿ ಗಬಾರು ಬೈ ಫರಾತ ಹೋಗೆ ಬೈ ಮಿ ಹುಂಗೆ ಶೂರಸ್ ಫಾಲ್ ಕೊಫಾ ದೆಂಗ್ ಮಾಲೆಗೆ ಇತುರಂ ಹಮ ರಾಜ್ಯಗೆ ಏಕಿ ರಾರಶು